Kore ke u whanga pe mua ngahi tala whakatako toa pe ko tautou ngā ue atu aki pe me heo pe i he polokalama anga maheni hai ka inga lotu siasi aho whiutonga o Aotearoa. Kaya nā mokua e whainga maria e pongpong koe ni ke u whawhungai atu e taritari lei ke mo e taritari loto mawhana ke ngahi lau maria ko toa pe o ku mea mai ke tau kau ngā kau whakataha he maua ke resi o e pongpong ini. Ia e whiawhia mawahe e te au ke whakaawatua e taritari lelei ki motolo ko toa peo ku mea mai pe me he ngahi whanua keke i tua pureanga o lau koe tāpuaki ai whainga maarie o ku mao ke tau kau whakataha i he pongpong. Koe kulotu ia e hanga e kia whai tāpu kina ki tau tolu i he tau whanongoa ai ngahi pōpoaki ko teu e kau tangata, kau whiwhine ke whakawhotunga mai ai lau maarie e ki i he pongpong. Pongpongin whoke wea taritari mawahe ki a kau malani Pahulu i he whokalama e whanau pe koe lotu amalani ke hoko peho no ngau at koe he lau maarie e ono ome e pōpua ki mai tau whanau. E whoke tau tōtaha rea mai tau kau talavou he youth corner Hola Samani e taritari ki a Hola kene o mai e pōpua ki pa mai kau talavou i he whokalama e tau youth hiri e whanau. Ono whakatoa ko wate whakawhi mo kata ke o peo kui whetu mo iai, kau taki mua ki tau tau iai, ke tau lotu. O toa maf koe mau tamai ala ofa e a Fiona, kai ke mau fo i pe te mau fiu, i he ui pe mo e talamea ke te koe, he koe o tua koe mau tamai o wafio pe a miheran. I he pongpongini mau whakamalo ato, whanguna mo ia ki mau tolu me mohenga i malo lo, ke kamata ia e porokalama e pongpong koen, rau mau ngai tāpua ki, mau ilo pe toko lahi pe kakai na nau mei lawa whakahoko e whatongia ngin. Ka kua whinangalo e a Fiona ki ngau e ki mau toruni mau lau monu mo lau tāpua ke mau mai whame. Mau moe atu ke te koe e he houani e ki nau tolo fua whatongia, ki whakamonu ia, pa ki ngau e ki nau tolu he reo, ngau ki nau tolu he rea, ke nau walasi e loto ki mau tolo ku whanongo, ke mau unumai ki tau waofu pia mo koe he Pelikani ku mau whai pia mi taini ki tani. Whai tāpuina whotuituia ki nau tolo ku mea mai me api, e tapa peo mamani, ke whatou tatau e tūtu i pia mo tānaki. Mau kore ho lau marie ke tāke kina e porokalama kātoa e ako eni e sisu koe anu kako mau whamoi. Amen. Au kamata hanga tono e pepe mo amalan pe mo e kids corner. Malo. Hello and happy Sabbath. Welcome to Kids Church again, and I hope you will be blessed by God's word today, because today we will be talking about trees. Strong trees. The Bible compares us to trees. It says, if you trust the Lord, you are like a tree that's planted by the waterside. You see how good it is when a tree is planted by the waterside? Yes. They grow fruit every season. They do not die out. And they are very, very strong. So, listen to this next song that talks about these kind of trees. Stay blessed. Happy Sabbath. You will be like a plant by the river, very strong and bear fruit all the time. Just
Happy Sabbath. Good morning. Good morning and happy Sabbath. Everybody, how are you this morning? Yes, I'm sure you're fine. But before we're going to start, let us say a word of prayer, right? Let's close your eyes and pray. Dear Heavenly Father, we thank you very much for this lovely morning. We thank you for the kids here, and we thank you that you've given us a new day that we may celebrate your creation. Happy Sabbath. In Jesus' name we pray. Amen. So today we will be talking about trees. And I grew up in Tonga, and we have many different kinds of trees. And then you can see a lot of trees here. But what fascinated me about back in the islands is the fruits. Many fruits and many trees. So I'm going to give you a name of a plant or a tree, and you're going to try and tell your parent the Tongan or English word. If I give you it in Tongan, you're going to tell them in English what that fruit is in English. Or if I'm going to say it in English, you're going to tell your parents what is that fruit in Tongan. Let's try, eh? What is Lessie? What is Lessie in English? What about breadfruit? Have you seen a breadfruit before? It's that round circle. Yeah, you know what I mean. What is it called in Tongan? In Tongan. What about tava? Do you know what tava is in English? Do you know what tava is in English? Have you seen tava? Have you tasted tava? Yummy, I tell you. What about coconut? What is coconut in Tongan? Yeah, that's right. New. Last one. What is... I'll give you a... What is manioke? What is manioke in English? Well, I'm sure you all know it. And today, like I said, we'll be talking about trees, plants and trees, because God compares us, the Bible compares us to trees. And I want, for introduction, a lot of you didn't know who my friend was, and I'll bring my friend back. Hey, how are you this morning? And happy Sabbath. Happy Sabbath. Well, his name is Dodie. Okay? I know. I'll introduce my name. Oh, sorry. My name is Dodie. Yeah, but a lot of you find it hard to pronounce Dodie, so I'm just going to call him Sione. Sione? Yeah, your Tongan name. Sione? I don't want to be called Sione. Why don't you want to be called Sione? Because there's too many Siones. You're Sione? Oh, do they know your real name is Sione? My first name is Sione. Okay. Yeah, well, that's it. You're Sione, I'm Sione, our neighbor's Sione, our neighbor's dog is Sione. There's too many Siones. Well, okay then. Just let our kids decide, okay? Well, please, I don't want to be called Sione. Can you just call me Dodie? Dodie.
Well, it looks like all the kids want to call you Dodie. So I'm sorry for that. I just wanted to call you Shoni because it's Tongan and it's easy to pronounce. But no worries. No, it's all right. So thank you, Shoni. Dodie. Okay, thank you, Dodie. Can you explain to the kids just a little bit about our memory verse? Yes. It talks about how we are trees. It compares us to trees. We are planted by the waterside. And you know what trees become when they have a lot of water? They become big and strong. They become big and strong. That is right. And God compares you to be planted by the water. And if you're planted by the water, you can become big and strong. Thank you very much, Dodie. Did you hear what Dodie said? We are compared to a tree that's planted by the water. Thank you very much, Dodie. And I will carry on with the kids. Bye-bye, kids. See you soon. Thank you very much, Dodie. Because there is a song that I would like to play. And you can sing along from home. It's called I Shall Not Be Moved. I shall not be on one key so that you can sing with me a bit higher for our kids, eh? I shall not be. If you don't know the song, it is I shall not be moved, just like a tree that's planted by the waterside. I shall not be moved. Easy, eh? But you have to repeat a few sentences. So, I shall not be moved, just like a tree that's planted by the waterside. I shall not be moved. Okay? So, I shall not be moved, just like a tree that's planted by the waterside. I shall not be moved. I'm just trying to remind you a song that you already know. Thank you very much. I shall not be moved. I shall not be moved, just like a tree that's planted by the waterside. I shall not be moved. Again. I shall not be moved. I shall not be moved, just like a tree that's planted by the waterside. I shall not be moved. Well, why is it important to be strong? See, the word says, if you looked at our Bible text this morning, it says that when you are planted by the waterside, you become strong and you bear fruits forever. I want you to close your eyes, okay? Just play this imagination game and close your eyes. Remember, we are compared to a tree. So I want you to see this picture. So you close your eyes. You see this nice, beautiful river. And it has nice green grass around it with flowers and animals playing around, and they're happy. And the river is nice and clean. And beside the river is a big tree with a lot of fruits. Okay, open your eyes now. That big tree is nice and healthy, eh? That big tree
has become big because it's beside the river and it's nice and strong. Do you see Mommy and Daddy when they do the flowers, do the garden, they go and spray it with water? Spray it with water for the plants to have their food. Yes, but you don't need to spray water on a tree that's already beside a river. It is beside a river. It is beside a lot of water. I want you to see that this river is Jesus, the river of life. This river is Jesus, and you are this tree. When you are planted beside Jesus, when you are beside Jesus, you become strong and bear many fruits. And when they say strong, it shows in your fruits. And it's not talking about muscular strong, not talking about the strong, or I can lift something strong. It's talking about how good you are. Because you know that goodness, being good, is what the Bible talks about being strong. Because when you're being bad, the Bible says you're weak. Yes. So what does that make? What does that mean, being strong? And makes me, showing goodness makes me strong. See, because when you bear fruits, what do you bear? You remember the fruits of the Spirit? What are they? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control, patience, peace. See, because when you have those fruits, you are strong. Because it's really hard to be patient. Have you tried being patient when your little brother or your little sister annoys you? And you're like, God help me, what am I going to do? It's really hard to be patient. You have to be strong to be patient. And to be strong, you have to be beside Jesus. You have to be planted beside the river. It is really, really hard to have self-control. Have you tried self-control when you're angry? You just lose yourself. It is really, really hard to have, to be kind. Can you be kind when you have one piece of chocolate left and you see someone that's hungry? You have to be strong to be kind, because you give your chocolate away and you're going to have nothing and your tummy's going to be empty. But you remember that you have food at home and he doesn't. Goodness. It is really, really hard to be good, but it's not hard when you are planted, when you are beside Jesus, because you drink from the water of life and you bear fruits, and you will be patient. You will love. You will have joy. You'll have peace. And you will be a strong person in Christ. Because why is it important to be strong? So you can deliver the word of God. People see you, they see the reflection of God. You are preaching by what you are doing. You don't have to be like Pastor Ama or Pastor Pelikani. Your whole body is bearing fruit. And you don't have to preach, because when people see you, they see Jesus. When people see you,
they see a follower of Christ. This is what happens when you are not planted by Jesus' side. See, Jesus, this is a story, a well-known story that you know. Jesus had his disciples. All his disciples wanted to be as high and mighty beside Jesus. Yes, we're gonna be beside Jesus our Lord, and we're gonna win. We're gonna be victors in anything we do. We're gonna win anything we do. Yeah, I'm his right man. I'm his left man. We have Jesus. He's our king. They forgot that Jesus came to be sacrificed on the cross. So when the soldiers came and bound Jesus, got his hand, held him, and took him to the judge, Jesus looked back to see where his disciples were. Jesus looked back to see where his followers were. And Jesus looked back to see where they were. They left Jesus. No one was there. At the time when Jesus needed them most, at the time when Jesus was sad, they left him. Later on, they learned to sacrifice for Jesus, because later on, they learned to be planted by the waterside, to listen more carefully to what Jesus says and what Jesus had said. You want to be a follower of Christ? Do you want to bear fruits? When you are planted by Jesus, you will keep on following Jesus. You will keep on obeying. You will keep on being patient. You keep on having self-control. You will keep on being a winner for Christ. And when Christ looks behind, he sees you, his child, following him all the way. So before we finish, I want you to make a commitment. And the commitment is, you're going to say, Jesus, I am willing to follow you. Can you say that? Say it in your heart. You don't have to shout it out. Maybe someone might. Just say it in your heart. Jesus, I am willing to follow you. Because when you start to follow Jesus, you will start to bear good fruit. Let me say a prayer of commitment. Dear Heavenly Father, today I will commit myself to you. I want to follow you. I don't know how to follow you, but I want to follow you. And I want you to teach me how to follow you properly. In Jesus' name I pray. Amen. And your first step to following Jesus, and this is the first step of all steps, this is the most important step of all, is read your Bible and pray every day. May God continue to bless you in all you do, because when you're planted by the riverside, you will have joy. And our next song is about this kind of joy, this kind of happiness you have when you are with God. Happy Sabbath, and may you have a blessed day. See ya. If you're happy and you know
Sabbath blessings, family. Welcome to everyone who is chiming in from any spot around the world, to our Tongan youth especially. I welcome you with the Father's heart, and I pray that the word this morning may be an encouragement to each of us here this morning to go out and to be practical with it. My name is Hola, Samani. I am privileged to serve as a regional pastor for the East and South Auckland areas of Auckland, underneath our North New Zealand Youth Director, Leameivaka. So it's a privilege to be here to serve our Tongan churches who are based in these areas and to share word and life with us this morning. Before I go on any further, I'm just a servant for the King. So I'm just going to ask us to pray and invite the Holy Spirit to speak through me so that nothing is said on me, but that we all get a message this morning. Let's pray. Hey God, thank you so much for life. Thank you that you are God. Thank you that you are the Alpha and Omega, the beginning and the end, but more so, the author and finisher of our faith. Lord, I'm excited to get into the word this morning with everyone that is chiming in from any part of the world. Lord, may you bless them. Send your spirit to be in their homes and their families that they represent as we get a deeper understanding of your word. So your Holy Spirit to hide me behind your cross so that everything that is said will be glory to you, and anything that might be questioned may just be a message away so that we can start conversation around that. Thank you, Lord, for leading and guiding. In your name I pray. Amen. Young people, if you have your words with you, whether it be hard copy like myself, I'm going to use hard copy this morning, or whether it is an app on your phone, please get your phones out. Let's get into the word together really quickly. This morning, I'm going to be going into the word of John, the book of John, and his word, New Testament, one of the Gospels, the fourth book. I love John, the disciple, and I also love his writings as well. So this morning, we're going to be going into John chapter 6, and it's where Jesus feeds the 5,000. I'm actually going to get us to read it. So I'm going to ask you to follow through. It's just 14 verses really quickly in the New King James Version. However, in other translations, it may include verse 15 in it as well. But we're just going to reach verse 14 for this, for the sake of this morning's reading. So I'm reading from New King James, and the reading goes like this. After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. There a great multitude followed him, because they saw his signs which he performed on those who were diseased. And Jesus went on the mountain, sat there, and with his disciples. Now the Passover, a feast of the Jews, was near. Then Jesus lifted up his eyes, and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread that these may eat?" But he said to test him, for he himself knew what he was going to do. Philip answered him, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, "There's a lad here who has 5 barley loaves and two small fish, what are they among so many?" Then Jesus said, "Make the people sit down." Now there was much grass in this place, so the men sat down, in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down, and likewise of the fish, as much as they wanted. So when they were filled, he said to his disciples, "Gather up the fragments that remain, so that nothing is lost." Therefore, they gathered them up and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves which were left over by those who had eaten. Then those men, when they had seen the sign that Jesus did, said, "This is truly the prophet who is to come into the world." Amen. 3 quick points for us this morning, family. If you haven't read it, or if you didn't follow through with us, it's John chapter 6, verses 1 to 14, where Jesus feeds the 5,000. First point for us this morning is follow in full. And sorry, our title for this morning is called Follow the Leader. The Miracle Maker is on the move. Follow the leader. The miracle maker is on the move. Our first point this morning is called Follow in Full. The setting may not seem fitting for a miracle, but watch God move.
He went across the Sea of Galilee. And if you have a map from the Bible, the Sea of Galilee is massive. So you had to have commitment to see it through of where Jesus was going. They would have had to have 20/20 vision to see how far he had gone, then to keep following him right through. Not only did they follow him to the other side of the sea, but then they had to walk up a mountain. Now, if you're an ex-ASDA student or you know a relative that went to ASDA, you would know that on the side of Mangere Mountain is where you would run up and do cross country. Imagine the Sea of Galilee was ASDA and Mountain View Primary School. Now, if Jesus was to walk up that hill, I'm just getting tired of thinking of it right now, you would have to go up that hill, and it was described that they were told to sit in lines. So if you see the gravings in Mangere Mountain, you will see that there's like groves and it looks like groves in the grass where the cows are standing. People would have had to sit in that kind of setting. 5,000 men counted, plus women and children, so 5,000 plus, sitting and looking up to Jesus. Now, Jesus would have had to have some kind of Polynesian blood, especially Tongan blood. I'm guessing Tongan blood because, one, you can't get any better than Matonga, as well as we are people of the sea. So, out of all things he wants to feed these 5,000 people with, he is feeding them with bread and fish. First point, follow in full. The setting may not seem fit for a miracle, but watch God move. These people followed Jesus to the fullest, full commitment to walking all the way around wherever he went, even up a mountain. They were so amazed by the fact that he was healing people, and they wanted to see what miracle was next. Little did they know that sitting up on that mountain, he would be performing the miracle through them. This year is not the year, seriously. This global pandemic has seriously just taken a toll on everything, but it has made us stop and sit. Excuse me. It has made us sit down. And when we fully follow Christ, the beauty of it is that he wants to perform a miracle in you and I today, through us today. He wants us to sit down and see how he is going to move. We think, man, we can't expand our bubbles when we're in lockdown 1.0, where it was level 4. We couldn't even, I'm sure there were some that were going through different bubbles. But for me, personally, I could not leave my bubble because I had 2 vulnerable people in my bubble. And it was safer for me to then move my ministry onto an online platform. So think about it. We might think, and we may have said in the past, how is social media supposed to be feeding 5,000 people? It doesn't seem like the proper setting. How can Zoom reach a soul today? Well, just like people would have thought, what are we doing on a hill? We're probably thinking, what are we going to do now that we're in lockdown? How are we going to serve Jesus to the 5,000 plus people? Today, young people, I encourage you to use your online platforms to follow Jesus in full. The setting of social media may not look like a setting fit for a miracle, but watch God move. Whether people react to your posts, will you uplift the name of Jesus, or whether they don't know that people are watching and they are being fed in one way or another by your posts. So use these platforms of online, social media, Instagram, Twitter, Facebook, spaces like Zoom to come together, gather together, and feed people the bread of life. Point number 2 is, let me just get my handy dandy notebook right here. Look around. So remember, they were on the hill, but there were still 5,000 people around them. Look around. Who is in your reach? When they were told to sit down, they would have been with their families, but they also would have been with people that they don't even know as well. Who are you able to reach in these platforms? Again, we've been stopped in our tracks. We could not have gone anywhere, even now as we're in lockdown 2.0 in Corona capital. Like, it's
sort of near impossible to sort of expand bubbles just because of this outbreak, the second wave that's come through. How are you looking out? Is there someone that's been prompted on your heart this week that you haven't heard from in a while? It could be the simplest thing as 2 lines. Hey, how are you doing? I'm thinking of you today. Know that you are prayed for. Look around like they were in a position where they could see who was before them and who was after them. It was intergenerational. There were adults, there were wives, there were mothers, there were children. Maybe some people even brought their animals too. Who knows? I would love to see that setting one day. But you have to look around and see who God is placing in your reach to share the love of Jesus. Third and final point this morning as we wrap up is break bread intentionally and in God's time. Make a move with the miracle maker. He could have just carried on walking and done a few other miracles, but I love how John was obedient to the Spirit and actually unpacked this specific miracle where we get to see that Jesus fed 5,000 people. It's amazing to see that they were able to break bread together. And you're probably thinking, how can we break bread when we're on an online setting? I tell you this from experience. Whenever I do a Zoom session, either a catch up with some young people, food is encouraged. Bring it to this table of an online platform. You may not be able, you may just have snacks. You may be having healthy snacks. That's all good too. As long as you bring bread to the table and you break it together with intention, make sure that as you speak life, you prepare a place of consistency that when we are able to meet together in person, that we are able to do life in the flesh. We're right now physically distant, but we are not socially and spiritually distant. We are socially and spiritually connected. So as you invite that person who you look out to and is in your reach, break bread with them today. After this, man, I encourage you to reach out to at least 5 friends. These 5 friends, you may only be getting the scene of 4. And then one person may just reach out to you and respond and be like, thank you so much for that message. Or, hey, cool, I'm good. Thank you. And you never hear from them again. But if that name is the person that God is prompting on your heart today, break bread with them. Stop and sit like these people did on the mountainside. Use your online platforms to create a space where you will see how God will provide the bread, will provide the fish, because he is the miracle maker. Young people, from wherever you are chiming in from, again, this encouragement is not only for you. I will keep myself accountable to that as well. Please keep me accountable. In this week to come, till next Sabbath, I encourage us all, 5 people to reach out to. And if it's a Zoom catch-up, whether it's a messenger video call, grab some bread, grab a smoothie if you're on a juice fast, bring your juice to the Zoom or the video call, or even a phone call or a text. Whatever you do, make that space intentional for the kingdom. It is not hard. I just tell people, look, whatever you have in your fridge, or if you got anything, just bring it. If you don't, that's cool too. Just come to the table. Again, blessings upon each and every one of you guys as we go into the Sabbath. Follow the leader. The miracle maker is on the move. Let's pray. God, thank you so much for today. Thank you so much for this blessing of life. Thank you that you blessed and you thanked Jesus. You thanked God for the bread and the fish. As we go about this day, I pray that we reach out and break bread with people, that we follow you in full, and that we look out to see who is in our reach, Lord, all for your kingdom's glory. As we pray, believe, and claim these things in your mighty name, Jesus, let us as a family say, amen, amen, and amen. Kau
o malo ki kau hiwa e mai kau ko hiwa mari e pong koin ki katoa ki porokalama e kau taravou. E fo malo ma vai foki Hola, Samani, i kau mai ki kau porokalama pe mo e pore o fai mai whanau tupo i sisi. Mo ki nau tolu kotoa pe ku whanongoa e tau mai porokalama. E fo malo ki amalani, i he ne kamata e porokalama e pong koini mo tau youth children kona. U lau koe tāpuaki ai tau ki kau whakataha. I hono whakahoko e ngahi porokalama whakalau maari e. Koe uhi koe ka inga lotu, mo ki nau tolu whanonga mai me heope. Koe huanga maheni eni koe tau wau mai eni ki he tau taimi ako resoni mai ka kailalahi. Ia e whiwhia mawahe e te au he pongpong eni ke wato e tali lei ki ngai lau maari e kotoa pe. O ku teu mai ke he tau ako resoni. Koe resoni hiwa eni ku tau wau koe kia i he pongpong eni. Pea maari e au pito ai tataki e kina mai ku whai he tau resoni. O whakatatau ki he ako koe ku tau whai he ngahi wiki ko tau situa pea mi ai. Kono mahu inga koe resoni koe kuata koe ni i he tau wako i ke whakamahino i ke te ki tau tolu o ku tau kau koe ke sino kalaisi pea koe sia si o ku tau mahu inga ta tau pe i he mawhai ke whakahoko koe whakamoni o ke koe whai whekau pe tene whakahoko whakamoni pea ku mahu inga i ke hanga mahino i e ho e whanongo te ke lava koe whakamooni ki he taha he kai ke lava whai whekau ia whakamooni ki ai pe koe toko taha koe ho tawhaki. Pe he whainga maari e whai whakamooni ko ia, o ku tau whakaaware vai matapaki e tau teu watu koe ki ha ere mai ai eki. Pe ku tui koe tāpuaki e ku tau ngāwe aki, he tau wako i koe resoni koe ni kuata koe ni, whakakau mea maa e otua. Ko tau wau main ki he vesi hiwa, ke resoni hiwa. Koe ka winga koe resoni hiwa, kune o mai ka te ki tau tolu i he weekend ni, koe developing a winning attitude. Pe ko hono whakatupure kina ha ulungaanga i kuna. Whiwhia au pito i he pongpongin ke tali lei e ongo tō ke tā Ronald Stone pia mei tamavua fisi. Kau mā tō ke tā pentu bou Fukofuka pia mei okalani pe. Ke maukau ngā kau whakataha i hono o ato e resoni whakasāpate koe o i pongpongin. Resoni hono hiwa. O atua e tau resoni he pongpongin. Ki mua peke tau hoko atu ke tau resoni, o atu pe whakafu ke mua kui, kai o mai e tau resoni whakasapate, ka te taki mua ia i he lotu, ke tau lotu. Ka mai he wani, i ho lau maari maano ni, ke ne whakarea ki mautoluni, ke tā ke kina ku whai, ke mua resoni whakasapate o e wikeni. Ia sisu koe alo, kako mau whakamoui. Amen. Resoni o wikeni o kuhulule me te aura pita ma he tolu be mo vesta hanima ke ula whakatonga tu pehe kai whakaapa ki he eiki koe o tua i ho mauloto pea mau nofo teu pe ke taria i he anga vai mo e mana wahe ai tangata kotoa pe e kea aki mōtolu ki hono uhinga o e amanaki rei o piete ki mōtolu he ngahi rea lalahi heni whakapapa ki he eiki, nofo teu, ke taria, anga vai, mana wahe. Mahino oeni o iai e kakai, te nauhanga e kea, pe koe hawa uhinga o tau teika positioni o tau teiki, ke tau mateu, ke taria ki nau tō. Pako eti tiuti koe ke tau nofo moia, o hulu mea he resoni o wikeni. Kai ke tau tau whakaloloa, te tau hoko tai pe ki konga uluaki. Koe wheitu kotoa pe, koe wheitu e ugia ngahi loto o kutu umafua ngofua pe ke wholofola eiki. Koe tau tai au pe tau tolu ki ai. Whamore moa toke tā stone. Ka ke veteki mea ngea e whaunga na ngawe ake sisu, e ene whetu taki pe moe whewhine Samaria. O watuai, pe moe re soni ke tau inasi pe mea ai. Malo. Malo toke taka e whai atua ki whakalawelawe he whehui kua mai koe whehui foki whelawe i pia moe whaunga. Whaunga koe na sisu na ne ngawe aki. I he ene whetu taki pia moe whewhine Samaria.
ai ka kumahino whakatek tau tō ke tala noa koe ni na e teo ke whanonga si su ke me Jerusalem ki Kareri. Pea ne whakaukau ai ke awhi i Samaria, pea ne awhi atu koe ni e waitawhi koe se, waitupu se kope. Pea ne whekau ai kawa ko ngā ke nau o kumaha mea tokoni. Moe hau ai whiwhine koe ni, Samaria koe ni ke tau wai. Pea ni hau koe ni ke tau wai na e whare atu rewa sisu ke teia, whakapōtala noa ke teia, mai moha mei wai ke neinu. O hoko ai whipōtā noa aki koe ni, pea iku ai o tari ai he whiwhine koe ni ai whakamoui, pea ne alu ai o whakawhi i mai, ai kakai o kolo, pea nau hau, o nau toi tari mo ki nau tolo ai moui. Ka koe hae whaunga na ngau ea ke sisu, ai koe tau tala noa whoke ne whaunga. Ka e te tau nofo hei whaunga o whakakaukau ke whahinga winning attitude koe ni o ke tala noa koe ki ai. Ulo aki, koe kumilau maarie na kai ke matoo ia he whakakaukau ai eiki. Pe neongo e neongo sia, neongo e ne hela ia, koe whainga maarie ko toa pe ke ne maua haf, ke ne whaia haf whakamon na ne whakahoko. Ua ki ai, mahino ahon a ne tukuange ke tā ke kina ia he lau maarie o eiki. Na kai ke awhenoa ia he wheitu koe ni Samaria neongo, koe wheitu ia ku whakaihi kakaisiu he awhemi ai. Ka na kai ke awhenoa ia, koe hana no inga, he na e tukuange e ne mo ui ke tataki ia he lau maari. Whakailo mai he lau maari e ke a te ia, ai mea kuk totonu ke ne whai. Ai koe whahinga winning attitude ia, o whimau ke a te ki tau tolu ke tau inasi pa ke tau mau, i he taimia, o tau whakahoko ai e tau whakamoni. Kai ke ngatai, tau i he wheitu totonu, taim totonu, pe ngau ea ke rea totonu. Koe o te tau o nofu he toa wha moe vao hu whanga whakatapu, he kai ke lava ha whakamooni ai ai. Tau o ke wheitu koe e lava whai ai whakamooni. Taim lai foki, pe hoko pe fisini, ia ni he nau o nau tolu ke vao tā lau siva ai moe mea. E lava whewhe ke whaha whakamooni he whunga mounga o kai ke haka kai ai. Ai koe tahai e whahinga winning attitude o kutotonu ke te mau. Pea, i kai ke ngata ai, koe rea koe ne ngau e ke sisu, koe ne nani hanga toho e kina ai tokanga ai, i he taimi koe ne whakatala noa. Jesus arrested her attention, ake ne whakarea, o mai mua ha mei vai. Nai ane whea ia, ane whea ia ke tala noa ai siu pa mo Samaria. Ka koe whaunga na ne ngau e aki, na ne tukuhifo ia ke ne toho e kina tokanga. Kai ke ngatai he ne toho e kina koe tokanga, na ne lava he ne whaunga, ke ne whakatu mau, ai tokanga e whewhine. Aki peia, a ene whehu i mai koe e whewhine, ka pau mahana e, ue whakai taime niu te whata noa ki te katako, ta whoki peo lue koe ke toi whetala noa mai ia. Ka koe anga ene whakatu mau ne tokanga, kua te hanga mai pe mo e whewhine o whehu i mai. Anga whewhe ke kore vai ai siu ki e Samaria. Ai koe tahai ne whaunga. Pe kai ngatai, na ni hanga whakalanga i whie mau. He created a desire. I he whewhine koe. Ai koe ngai stepu na ne ngau e whaunga na ne ngau e aki. Ke lava ke ne i kunai ai e whewhine koe. Pe kai ngatai, maino whakateki tau tōluia. I he taim koe na whakahoko koe whepōtā no aki. Pe talangerewa he eiki ki e whewhine. Alo ui mai ho se paniti pe ke hau ki he. Mea nina e pūri ki he eiki ai tunga na ia e whewhine. Ka kou maaria ia he whakakaukau koe. Nai kai ke hualela a ene whaunga. Ka nai heriaki mo whakapotopoto. Na heriaki mo whakapotopoto. Aki ene talange alu o kumi o ui mai ho huse paniti. Mahalo ka pau na koa, si, ai le hifo, wakai kona o ke mari toko ni maka ke ai ke hao. Ka ke sio ke ne whaunga, na kai ke ne hanga fufu e mooni, ke ne tae tala. Na e tala pe, ai mooni, ka na e tala e whaunga whakapoto-poto.
au pito I he ofa. I kai ke ngatai nani hanga omi ai loto halaia ke fefine. Ia te ia pe kai ke hanga I ke whakahalaia loto halaia pe ia I he whepotano aki koini. Pe kai ngatai. Nai sio kia ke mea nai kai ke lava kawa ko ngā ia o sio ki ai. Aia koha loto o ku hanga maarie kene taria kosperi. Koe whainga loto ia o toton ke tau lava sio ki ai. Ai koe whainga loto ia o totonu ke tau mau e ki tau tolu he taimi o ku tau tala noa I mo whakahoko ai ngai whakamoni, ko ha loto ko hanga maari. Pea lava ke tau iloi, ko tau mau ko loto ko ia, e lava rewa ke tau sio, ke whainga loto pe I e kakai ke he. Ai pe nai sio e kia toi whakalaka atu ia, toi mama atu ia, I he mea nai sio ke kawa. Kawa ko nganga bea mena nau sio ke ai, ko fie kaya mo fie inua. Au toton ke tau lava tu e mata sio ata, o e kio sio whakalaka, e ngai fie mau, ka tau lava ke tau wau ke ngai mea koe o fie mau ke tau wau ke ai. Pe kai ngatai, ka toa ngai mea koe ni, nai whakahoko ko toa pe he iki he ofa. Ai koe winning attitude he ni, koe te sio whakalaka, me he aho ni ke a pongpongi, I kai ke ngatai, koe te I he wheitu ko toa pe, he time toton, wheitu ko iai kakai, pe kai ngatai, whai ko toa pe, whakahoko ko toa pe ngai mea koe ni, I he ofa. Malo, toke taa. Malo pito Dr. Stone ai vai fonga ma opo pito. Ko mari ia pito he konga na ke whakatanoa ke pa ko whihui ke te au pe ko loto ni fiha ko whetau laki moia he ngā we he kapasi he lolotonga tenisi o nau whakaamua ke ia o te whakamui kau te sio noa holo pe koe ke te sio tokanga koe ke te grab the opportunity. Kan malo pe te whakamanat. Peheke ke tau mawahe rewa me tala noa koe ni. Ai pe mua ki he whaiwhekau Pelikani ke ne wahe mai. Ki he mahu inga o e afe a sisu I Samaria. Ki he sio a kau wakonga. Marawi to ke tae, tā ke kina mai ki tau tolu he whakakau e aha koe ni re so ni. Ki to ke tae whaiwhekau ki fisi malo pito e whamama. O kumatu unga me hen. O wakaiau ke he konga koe nipe mo tari koe te o atu. E whakawhalalai he tohi a ngā u e wahe walu ves whani ma mo tāwha. Kono kumu I mene koe whakatātake. Koe kaua ko ngā penia. Kai ke kaua si sui. Me kone lawe ke to ke tā whekau I pe me fisi. Ko si sui mo kaua ko ngā. Kana e mahu inga e fo I afe koe I Samaria he ve e vai ki he kaua ko ngā he taimi koe ni. He nani whakaloto lahi I ki nau tō. Ko e uhi ko nau osi mateu ko ia e lau maarie. Ia e lau maarie ia I Samaria. Na e lawe kia e whakatara noa mai e toke tāwhi whekaupa me fisia ne nai ki he mui a sisu ke tāke kina e lau maarie manu. Mo ne whakatokanga e whainga maarie ke whakamu ia I ha lau maarie. Koe kau apostolo e nia I he nau ngau koe he kamata anga koe lotu whakaristiani. Koe ni ko nau whanongo ko ia e lau maarie I Samaria. Mea ko maarie ia I vesta whako to hea ngau e vahe walu. Pea I he whanongo ai kau apostolo I Jerusalema, nau Jerusalema nau to. Ko tari e Samaria ai whorofora e otua na nau whekaua pita mosione kia te ki nau to. O kia ka ulak whenga maari ni ka pita mosione ke nau I Samaria. Na e si o mata pita ia mosione he mea na e whai e sisu I Samaria. O la vea mo ui ai toko lahi. Maka tuunga pe he toko taha. Pea koi tui koe aku kone mahu ingo e ka wakonga tau te fito kia pita mosione na veke nau. Na veke. He ko na o sihanga nau whakapapau o whakangofua he lau maari e mo ui ngai lau maari I Samaria. O hangepe kusio ko ni whakapau behedi. Ka pau e ui au ke aru ko haki motu I hapai te geha siasi ai. A puru au pito e teu. He ka whakapapa ku upe aluia. Ko te mwe ui e kita ke te aru ko ha motu o si ai pe siasi ai o si kaunga maari e pe ko e nima mo vai. A e te fie ngāue.
o koutui na e pehe ai nima mo wae ai kawa ko ngā he nau ilo ko os whakaawa he lau marie ia sisu ai whamo uio ngā he lau marie sam. Eki tāna ki peo whai kongo ia malo. Malo bito te kau ai tāna. Ma po pe ko te tāna ki ai. Na swata no pe Dr. Stone ni nai ki o te mo te i hoko. Ka te pe fihu e pe. Ko tu pe mo inga ia re so ni he fihu i ko ni. Te hau pe whakaukau tau. Tā no mea nge mo mori ki mau inga. O tau malu ia mo tokang i he anga o tau whakawheohi. Ma tu gai ni i ko tau wheohi e lolo mo nau tō. O gai ni i ko touch and go pe. Tā no mea nge i he mahu inga o tau malu ia mo tokang i he anga o tau whakawheohi. Koe whamaro atu to e tāi e whehui mau inga koe ni. Pea ka pau te whakapeseti ono mahu inga, te mahalo te whakapeseti koe pesete ni mange au me te au. Koe koutui koe mea mahu inga, ka e whainga taa foki, o ka pau koha mea o ku te toki tui peia kita. E ki whaingo fuange ka pau koha mea o ku te moui aki, ai taimi ko te whakawheohi ai he te tonga mo ui. Ka pau te teunga kehe api, pia te teunga kehe apsiasi, pa te teunga kehe malai vai ngā. E whainga taa ke te tuie, pa ai taime ni hia, te ngalo e kita koe teunga ni api, te whetakai holo kita e mui he apsiasi. E meni. Aia koe taha ia mea e whainga taa. Ka koe tonga mo ui te tonu ke hoko pe ko ha mea te anga maheni ki ai. Pe ko whea wheitu te iai, e malawa pe ke whaingofua. Ka kono mahu inga o ku matu aki mahu inga o pito. Ke tau whakapoto-poto, pe tau tokanga, whakalala he tau rea. Ko gai pe ngai taipi meni ko whakakaukau pe au whakatomala. Hai huinga mea nā ku rea ki ai rea ko ia. Ai aku, wai puke taimi ni tau whakahua pe tau talanoa. E anga e rea tau ngau e aki. Ka ku mahu inga mau pe ke te whakalala pe te whakapoto-poto i e wheitu ko toa pe o ku te aluai. Aia kono mahu inga ke te tokanga. Ka pate tau sio ke statistika koe siasi. Pe se te fitu noa o e kakai ku nau mawahe me he siasi. Koe relationship, koe wā, koe tonga mo ui. Ka pau o fitu noa a loto i e tau sio. Ua noa e atua o kui kai ke ha tau wā mo ki nau tolu. Mahalo pesetia hiwa noa e nau tafoki pia nau tolu alu sio mai ke tau tonga mo. Aia ke te au kono mahu i ngai. Don't tell me, show me. All the time. Mahu ke ki toko nian pēta whakuia mahalo o toke tā. Malo bito toke tā ai tāna ki ka mua tari whihu i pako ke se aha mea ki whama boba ke tau hokai peri aho noko ka puto e teke mai pe e aho noko ai fo iafo whakakau tatau pe ko atu ia whewhekau Pelikani whamunua mua tala noa mai nge ki he mahu inga o e ulunganga i attitude i e tau wheohi mahi no e au koe ngo tangata whakatamaiki ki mua pao e toho mo tata whakawhaiwhe kau, ko mo whakatamai ki u alu pia koe ke he owa au pito. He whoa ki, he whetokai a ki, he whakapapa e ngai whie mao, ngai kau ngā tangata. O gea ngai whiohi, te whiohi whoroa mo ki nau tolu, pe e lawa develop ai e whiofa a ki, i he whiohi whoroa. O gea ngai whiohi a, hange pio tala no he pasi. Tala no mai ngai whaiwhe kau wha moi more, ki he mahu inga, o e attitude i e tau whiohi. Malo pito toke tā. Nei patala noa mai toke tā whaiwhe kau pia mei fish. E mea kune lawe i pahu inga pito au kau hoko ke whiu. Ka pau pesete fitu noa, ai kakai ko si tu a mei he whiohi a ngā koe tauhi wā. Ai ko sio koe ka au whakaahu ke, tau toton ke sio whiau a e ku tauhi wā ki hoku kau ngā whono ngā he aho kotoa pe. Pa neongo ne whai ngā tā.
E kune hiki le mau tokanga ke konga kone fehu i mo le soni ka te ulawa te sione tahani ma ko ton o tui ko ton ke tau turi fua ki ai ko mau inga le tau iwa sione tahani ma ves tahani ma pene no lau o ku ngata mei heni o ku ikai te ui aki motor ko kau tamayo eiki e o ku ikai ilo e tamayo eiki aia o ku fai e hono eiki ka ko ui aki motor ko kaima he koe mea ko toa pē ko whanongo mi he eku tamai ko whaka iloia ki a te ki motor. Mo tō koua koe whakakaukau koe ko nofo ko whakakaukau ke he taimini he konga kone re soni. O koe tau i wahange o whakatūpūnga. Ko tau hi lelei au pito ki aloni o hoku matāpui. Ko tau lelei au pito ke a pentupou he koe toke tā. Musika i hanga koe tau whatutunga. Teu nonoa ia i pe au ia son lolo he kohok tokoua. Teu nonoa ia i pe au sane palahame he pake maa kumea kumea. Ka musuma ke mahu koe mo tokoni mai pe. Musuma ke kakano ki whakakon tala mai sisu. E ta mai si suon so ka mahu inga ngo tau ulunga nga he tau hi wa he tau feo ta ko mea ko ke si o pe na ko mari ia pito he loku na kamata ke to ta me visi o ase ni ta ko ya ke tu ye mata si o ata foka si su ka laisi ke u si o pe he aki ko ka nga fono ko mo mo ko pa ila ya ko wa he tai mine te ko ka noi he ko ngo ka te ta me si su ya he ikai ke uto e ui ki motor ko ku kau tamai o he ikai te ui ki motor ko ku kai si o hanga si su o tuku hifo wea eiki o wea tamai o eiki tuku hifo e si su kai o hake o tatau kai pea ko hiki ni matu e ongo toke tā ke whakakau kau ko ia ke pesete ni mangeau ko e tau tau i wā ke mahu inga a e ku tau wā i ngau e koeni o ku tau vai koeni. Ta tau e pepe ko mata hapure pe i kai. Ta tau e pepe ko hae whahinga tūnga. Ta tau e pepe ko ha. Pe ko mō sese loko tui, pe ko tasi me nia. Tau i wā pe ke ta tau. He ko tau kai. Maro i ki toko ni pe ko whai he aho ko ia. Maro o bitonga. Malo, bito. Malo. Kita kau Pelikani anak. Koe ke jahat anak. Yes. Pamama mo ay to kita stone. Kita no menge ki unga na ngau aki eiki. E ene tala no ki ongo fefine ke u. Fefine taha ko ta no ke asi to ya maji wa ta ni ma. Mesu ta ha ki wa waru. Pa ko to ta hare wa ta no ke ta ma ake. Wa ta fa pesio no ki he wa. O malo to kita hi whainga maria koe ni kai tuku mua ke whai ato whakalawalawe. Koe ongo whewhine whoke ua koe ni o kuhange ku na tu whihangahangai ai whakawhiangai a sisu ke te kinaua. I he tala noa koe ai whewhine tohe a mātiu wa he tahanima bese ua taha ke ua walu. Hange o ku ngari sio lalo ka pau te tau whakauhinga whakahanga tonu ai tala noa koe ni ki he whewhine ke nani. Hange o ku laulanu, hange o ku sio lalo ai eiki te hange na e kona ai ne whaunga i taimina ne whakatala noa ai ki whewhine koe. Ke he ia pe moe tala noa koe ne whewhine pe moe ne hinalolo alapasita ai tau pehe pe fok tau tui ko mere matari ne ia. Kai tuke tau sio ange ki tala noa uloa ki whewhine. Mai no whakatek tau tol koe tala noa whako ni hau e whewhine ke nani. Ene kore ke eiki ala ofa mai ki a te au e eiki koe whoha te vita. Koe ku tahi neo ku mamahilahi i he te volo. Kana kai ke rea si suia ki ai, nai whakalongolongo pia pe hau ene kaua ko ngā, o talangia te ia ke turia e whewhine. Nai taria si sua kui kai ke whekau, au ke whanga sipi he, o whamore, taria si su, o kui kai ke whekau au, ka ki he whanga sipi he, o e whare o isleri. Nai kai ke uhau au ki he lanu koe na, nai kai ke uhau au ki he, ke whahinga koe na nau ku hau au ki isleri pe. Pea, toki hau ai o hu, pea, he vesi wanima, pea toki hau ai ia o hu ki a te iau pe eiki, hau reba whewhine, eiki, toko ni iau,
kanere a sisu kono toi tua uain, hange une tuku hifo. O kui kai ke lere ke toa e mai whanau, peri ke whangakuri, o iawe. Koe ufanga be whakatapu, koe whangakuri foku mahino koe unclean animal, Aya koe siu foki, koe sentaire koe non-Jews, Aya koe sentaire ko toa pena e tae maa ia. O hange ki nau tolo, kau ki nau tolo e tae maa. Aya kono whakarea koe ntaha, kono whakarea pe taha kuri koe ni koe ne ai koe tae maa. Aya ku kau ai whewhine koe ni. Mea nina koe uhinga e sisu. Kana ere ai o pehe, o koe kaile rei ai koe tari a sisu, paka vesu o noa fitu, pe ia, koe moni eiki. Ka ku kai ai whangakuri, ai momo i mea kai, oku ngana mehe keinanga anga o nau eiki. Pea toki rea a sisu o pehange kete, e whewhine, oku lahi a hotui. Sai, hana e uhinga i mea nae, hange o ku whakawhisi ngai he eiki ia ki mua, pea toki tari he konga ki mua, koe whewhine ia koe, na e tari pei he mō meniti uloa ki. Kai ke utui nai sio lalo, pe tau whehi a sisu ke whewhine koe ni. Kana ne whenga ke veri taki, moho hori a whewhine ke moui, ke whakatupure ki nai a ene tui. Taim lahe kuhanga he eiki o omea ngahi au sia, o hange ai o kune whakawhisi ngai ki tau tolu, ka kui kai koe ne tau mua ia, ko no whina ngalo ke whakamalohi mo whakatupure ki nai tau tui. Ake ne whakaatanga hi mea koe ni, ke hohori mo te viritaki, e te hohori mo te viritaki, o ku tupure ki nai, koe winning attitude ia, koe winning attitude ia. Tau ilo kotoa pe, ko manatu peau ia, toke tā, ku kei whakatamaiki he malaisi poti, koe taimi whokoe kei whai koe tau whiriwhiri, Ui mai mei mo ngari o na tau. Pea koe osi koe tau, te osi whakapapau i te hu. Osi ange ia, ui kai pe koe moe whea re ti o he whiawhi ko ia, Aia, ka koe winning attitude koe ni, koe te viritaki pe, moe te hori pe, moe te whenga pe ke te whakatupure kinai ai te tui. Koe whahinga winning attitude ia, nai whenga sisu ke mau he whewhine koe ni. Kai ke ngatai, koe tausio koe ki he whewhine pe moe hina lolo alapasita. Ne ka hange ne whiriwhiri mana ko, kane kai ke whiriwhiri mana ko i ene whonga. Koe hana no tuunga. E ko no hinga ne a whio hi o tuai e tuunga whakamolare, maulalo na ia e whewhine koe. Pena kai ke whie mau he whewhine ia, hatoi whakamatala whakapoto. He tuunga na ia i he maulalo. Koe ne nofo koe tari peka fufo i maka ke pato kai osi ene moui. Koe mea nei whie mau he e whewhine koe ia, ai ofa he mō meniti koe ia. Pena e oang he eiki e ofa he mō meniti koe ia. Ai koe neongo ke he whonga, neongo ke he whonga, kana e mahino ke he eiki ia, ai tuunga takitaha, o eongo whewhine, pena ni ngawe ke whonga ke he ua, ke whakatupure ki nai a ena tui. Aia koe ki tokoni atu pepeia ke whakaukau koe ni ngari fuloloa, whakamatala. Malo. Malo pito toke tā, o mai o whonga e ua ko ia. Whaiwhikau, Pelikani, ko taulahi eni ho ngā ui e waka e kosperi. Wahe mai nge ha o au sia, e whakatontonu he o tua, a ho o ulunganga, e whakafotunga ki e kāinga. Alo pito, e te whoki peke ku tarange toke tā Amerika ki mua te magore e soni. Tuku pe koe whi mawhake o mai kau ke o whenga atu ke utari. Ka te u... Ka koe whi hui mo ono. He whakatontonu, o ku whakatontonu au e he lau maari e talo e kamata mai o ngau au mai ke taimi. E u hange pēha whakahua. Weki kananga i tangata e ki i mispa, mau manatu e kau kapau mea mai kau mispa te nau manatu. Meniki kananga au pehe. Ko e ni kou matu o tua, o kou toi whakapoto ange. Pea unofra whakakau ke whakawako ni sio i le sone ahoni. Te mwena u kamata he ngāwe, o soke au mei futoni, whakakoi ke ngāwe,
Alo tau mo whainga tātāna e ui ko Mr. Right. Ko viu pe tonu. Ko be ko rea leo lai taha he poate, asi. And then my development comes after. Tako ko ala tau mo whainga attitude, ulunganga ko ia ki ngawe, o to ia mo Mr. Right e ono pe fitu he siasi, o to e fifisiang e nau Mr. Right e nau toruia, e ko Mr. Right. E whakau kai hau ko ia ko whainga mold, ko whainga mold e uni hanga wako ia o i ngawe ko ia. Ko sio ke develop e taimi. O mele whakapuripuri ka kau kanga kusio. O kai ko tonu ia. O kai ko ilo lai taha o ku. Tako ko e mea taimi nea kui ko Mr. Quiet. Ko ki i whanong. And I'm very humble and be honest ke wahe bea mo. Ko lahi ange koe ku whanongo koe he poate ke ngahi wheringi aki ko solova nge e palo parema. Ko whakasiisi ange koe e ku hohori koe aku koe ke utonu e ku hanga ko solova ko ne kai malawa nge o solo. Ae ku to e whoki pehi kanau tangata eki. Ko ki matu o tu ange pe ki whakapoto ange. Whatatau ke tatake lau maari maani. Ko ni fwoi unganga e ko o si o tonu au ilo o ku whaihono tāke kina mo develop ki hei winning attitude ko tauta no kai malo mago ia. Ma whana bito nango tangata o whiwhikau he anga e wahe. Pea tok me pere so ni he aho no hoko ki he whakakaukau o he wheohi. Pa o maari e kamataanga le so ni he aho ko ni hange o ku ia e wheohi o ku whakalata pea aonga ka whakataini pe. Pea o ia e wheohi o ku whakalata pea aonga pa koe aonga koe wa o teki i tāniti. Ko taimo wa o geu ta no level e so ni ko no fonga o te vahe atu e mooni e aonga ki hen kau nga fononga o wa watu ki itaniti pa mo ta no mai to beta ki hen mahu inga o e vahe al mooni i he ofa o malo e be whainga maria koe ni tu pe mua ke lau atu ai whaso vai whawe sen tahani ma. Ai au peo no wharea. Kai rea aki ai mooni i he ofa. Pea tupu hake ia te ia aia ko klaisi ko ulu i he mea ko toape. Kai rea aki ai mooni i he ofa. So e tā, ko e tau kai ke utui o kuia hasiasi e te nau tau kawe e mooni. O ku nofo e ngai Leameivaka ua i pe ngai tui whakatoka te rine ua i pe ngai mooni. Mahalo koe mea e whaia e ke ko no tala e mooni i he ofa. Ko tui ku whaalahi o no i te ngia ho tau siasi he taimeni hange ko mahulu atu e tau wiritaki e tau mooni whakawholofola. I he expense o e ofa. Malo pe ku ngalo e te tau tolo e taimeni, ai mahuinga o e ofa. Pe hange ku mahuinga e te viritaki ha te mooni, o ta tau pe i api, i he siasi. Ka tau tala noa whokien ke ngahi nunua whaka itaniti. Ke te rea maua ki pe ai mooni he ofa. Pe a ko ongo i pe uia he taimilahi, o ko tono no he tawhaaki koe ni, e ngahi malanga whaevangerio, mahalo te whenga ke te tala e mooni, kai ke te hanga whakatoka ngai, o to tonu ke te tala e mooni he ofa, ke whakanofo le rei e pōpoaki, ke loto e kakai. Kai ke u ilo pe te uto e hanga o ai whewhe, ke mahino ngofua, ai ki foi whakarea ko ia, ai tala ai mooni i he ofa. Pea koe kai koe whakarea ia, koe whakarea e wholofola. Rea ake mooni i he ofa. Pe neongo i pe koe haha no lahi e te mooni. Pe alo e te mooni o tau ki whe. O to tonu ke i tala pe a e te mooni i he ofa. Malo. Malo pe to ke tae vahe. Kau mo awi he la via hen. Maha koe ke hataha e no man's an island. Taha ko toa pe o nge kakai labe mai ki ai we ngai kup whela labe.
Ngang ko whakatano ane nai whikau aki mo ngai kehe ngai tatau te tui. Kapai sio e kai ngā lotu kato tatau tui api. Mga ngahi rea o te whai ki api. O to ke te whanau, te hoa. Taike, koe whakamu ia ke ako pere son ko ni pia tuku pe heni he o pe. Kai ni hanga wesia, mo to whamanat mai pe ka kita. Ai mea to ton ki te hanga whakapo. Whikau, whamoi ke tāno mai ange, ki he whonga nai ngawe aki he apostolo ko Paula, ki he nerea ki kai ngā lotu i te Leameivaka, ki hoka ke e tau ako. Maro apito, kau te hoka pe whakakau mahu inga koe ni, oku rame mai pe toke tāwhi whikau e me whise ngahi mea mo oni. Hange koe mea na ke whakataranoa mai ki ai, toke tāwhi tataki tau tolu. Whakatauange pē o tau laki toko pē ia, kia tau tōru he tau wako koe tau le soni. Ko wakai koe ki aho koe ni ke whaunga Paula, mani whakaamua wia ko awen. Whakaamua wia ko whaiwhikau, ko Paula fuke whaiwhikau Paula, whaamua ko whaiwhikau Pelikani. He ko lawa o toko whakakau e ua, me he tau hisiasi ko a Paula na whai ke no ngai siasi. Aini he ne ako nako i ua te songai ka wahai waki mesu waki ke wha. Mea maho inga e ua koutou mea. Uruaki, o tarama e Paula ia. Whai kau Pelikani. Kumi ki he lelei a hoka inga lotu. Hohori ke ilo ai ngahi mea oku malohi ai ai ka inga koe i hoka inga lotu. Nau malohinga. Mea koe ku nau sai ai. Ai ko, na e ki kolokalama pe mo lo pasina e whakalere. Pe mo yang kapo se siasi. Ko taimi lahi mau ngau e aki, ke o mai toi o mai ere tuku hifo. Kumi ange he te dictionary i api he ngau e api, ke tau apito ere tuku hifo ia. Au pe ke te ita, kumi pe harea ke ne whetonge, ka whainga tāwhoki, he kuanga te emotion a kita ka kou siwen ke i whaunga koe na Paula koe ni, osi saikolosia pe mo Paula ia. Sia matama se, kumi ke he lerei ai kainga koe ho siasi. Io, na ne whakatonu e whihalaki, pia ne whakahalai e whaihala, kana e mahuruang e ne whainga ke langa hake pe ki nato. Ai aku huma le whakaulau he toke tā. Mahuruang e pe a e ne whakaho atatu e ofa. Na eke huma na e kenge toke tā pe e taimko kou itai koe iha taha. E ofa, ko ofa taimko, ko silere kai itai ko, asma whi kalama, ko rewa ko ofa he taimko tite o atu. Kai saipe to kalama nai o se tau ako, Mea honoa, mea noa. Na ane whakahou ngai le rei, ai malama koe, ai ngahi siasi. Kako mahu i ngai ai. O kou whakahou ngai nai, o kou hou ngai anai. O kou hou ngai anai he ki malama a Honolulu. Parang mai, o ki ke tari a Honolulu ke talatu ke kosi apsiasi. O maripo ata o suota plasta ama apsiasi. O kou hou ngai, o kou talange nai ka Honolulu koe tau hiau. Malomo a Honolulu ai ngau. Pe kou take for granted pe e au koe ne koe ti ko niau pau pe ke whaia. Hanga he aho koe nio a ko i au he kufonga tau hisiasi. Ke hiri o mua, neongo e kutala e whihalaki, neongo te kei talatu pe tonue, kau ngau e akia, ke whakaho atatua kai ofa. O ia pe malo. Malo mua te ke tau e tā noa, te roa tamu. Me konga koe ne le soni, bako mau inga ia pito, e oku hai he ngā weni, a ke mea koe koe ofa. Pipo koe tawa do sio ke tau sio ke he ofa pe o ofa ua hake ko ta mau lai pe pe fangi unga o fa na motala no be ai o ilo ai o ta ko be ko ofa ko rea ko lo to homa ia o fa o sa ka re sta pe hu ye se ko e a lesson ni ki a ko ni e pe ko ni ka te ko to ta ka ta e me fe nai ai ngau e siasi e me fe nai mama pa mo fai mo fu ai ngau e ka fai pe ka o siasi ka pau e fe ofa te whaka apa aki, e anga vai, mō whewho aki. Kai ngā lotu, mō ne niko siasi.
Mago ki tari no pe ke ko foki mai e kia. Ka pau na tau pehe ko toa ku o sifoloa. Ko ke tau tolo I mai toi haere mai e ki ko ngape ko tau fonga tau ngau. E me mo ke ki la wate ai frare ai kau nanga ai wasi testimonies ki ngasi asi. Ai o pehe. O ka pau te tau whakato ki lalo I hea fio anga o tua. Pe ke tau anga ofa. Pe a whakapa manawa ofa mo loto fonu I he ofa. E iai ai toko te au te nau ta foki ki he moni I he feitu o toko taha pe me iai. Ka pau koe whakamooni e mo tala loto ai kaunanga. Hai mea tau toe a pulu ai hono ngau e a ke whaunga koe ni. Kai lava ke toko lahi e pure anga o tua. Malo pito toi taha. Man, o fuwa o pito a foi statistika koe ni. Koe taha ke toko te au. Ka pau ke pēko taha ke toko te au, ka pau ke tafok mai toko tolu. Ai o kia toko wangia hiwa fitu ia koe ke tafoki. Ka pau toko wha, o ia o whakapu. Tafok at mua ke aho no ko, malo pito lahe mahi. Ma koe uru aho no ko, a pule uru koe, the foundation of acceptance. Tuka at mua ke toke taha mo mo, kamati mai mo. Tala no mea nge ke makatuunga. Foundation o whiohi, ka ikai ke whakavaha o acceptance. Eia koe malo o toita, koe tau whinga whoko ni ke tau hangeha tau whatu strategy ke winning attitude. Eia koe winning attitude koe ni aho tūsi tēnā tau tāno ke koe rea ake ofa. Rea ake moni I he ofa. Koe foi strategy, koe foi whaunga ia, e lava ke te whakatupure kina e te moue, tau mani te pehe maupe. Ka te ako ki ai, ke te develop mo whakalakalaka I ki whaunga koe ni, pe te hoko rewa o hoko tangata mo I kuna ki tata whakoe. Koe ki winning attitude koe ni uwhenga ke whakalakalaka. Pe whakatupure kina I aho koe ni tau hoko at koe ki ai. Koe whetari aki. Koe kulava ke utari koe ko Peni koe. Lava ke utari whai whekau ko Pelikani ia. E lava ke utari peko hai peha taha o te malava peke te whetari aki. O I kai koe he whakawawa. Ka e malava pe nia he tala noa ke ko speri. Ai pseri na hike paula ke kai loma. Wahe tahani maa bese fitu. Ko ia ke mou whe mau aki mou tolu takita. O hange koe mau foke e kalaisi. Hai mea e mau ai kalaisi ki tau tolu. Kaka ke tau tari tau tolu ni ike. Ai koe foi whakakau pe. Pea kou whakamalo au he ki vesi koe ni. Koe manatui pe au e whaatala mai he hoa ka te au. Ka neu sinaki ilo. E kai te umari te moko. Ka behe. Totonu ke tari au, o te ke tari au hoku kuohiri, tari au he ahoni. Ko hinga behe ko tari ko e sisu klaisi. Aia, ko e tau whetari aki he kono uhinga, o i kai ke makatuunga ia ha koloa pe koha poto pe koha whakaofo ofa pe koha tau kei i kai. Ko e tau whetari aki ku makatuunga he kono ulo aki, he kua tari ki tau tolo e iki. Peka pau ku tari he tui a ki tau tolo hala ha mea. I he mama koe ni. Hai winga mea koe ke tau lava tari e nike. Peka so vai whabes tolua. Ke whianga lerei aki mutolu ki a teki mutolu. O manawa ofa. O fe whakamore aki mutolu. O hange koe whakamore aki mutolu e o tua. Koe uhi ko kalaisi. Because of Christ. Aia koe makatuunga o e whetari aki ko hai, ko kalaisi. Ka pau he kai ke hoko a kalaisi, koe makatuunga ngai e tau wheohi, mo e tau whakamoni, he kai ke tau lava ke tau tolo mou I kuna. He kai ke tau lava ke tau tolo whetari aki. Moni pe lau e kosperi e sione vai tahanu mistolua. Ka pau te mou hike hake au ki o lunga, te toho aki a mani ko toa peke a te au. Malo toka ta.
Malo betul ya, kata no, kata malo ini, kata stone, itu. Dia hanga put the heavy responsibility ya, ko itu dah panong. Ko itu unga ko fai na ko ni ko na ko eki, ko na be ko eki. Ko mari ko dia ko ngari ko mau ak. Dia tu tak fa panong wai ko. Have you got my back? Yes, I have your back. And it's not because of you, because of Christ. I thank you for that. No, I'm mahin au itu. Tapi kau Pelikani Esau, kau mau ke kau tahu pe. Hulu me tohi aloma. Vai ni ma be si ono ke hulu. Malo au pito tu be mo ke ulawa tu pe ku no pe ki kau ko ya. Loma vai ni ma ono ke hongo fu. Pena ilo tonga e tau vai au pito pe peki a kalai si e ko nga tutu mari ko wi ko ki tau to. E mei ikai au pito fie mate ha to taha ko wi ko tangata anga tonu pe. Ka e whaafai a pe ke mate ha to taha ko wi ko tangata anga lili. Ka o whaha e he otua e ne o wha ke te ki tau toru i he me ani. Lolo tonga ko e kauanga hala a ki tau toru ne pe kia kalaisi maa tau toru. Pea ka ko ia. Pea e asiri ai whakamo ui o ki tau toru mei he hou hau ia te ia. He kua whakatonu hia i a ki tau toru i hono tātaa. He ka pau ne whakarerei a ki tau toru ki he otua i he pe kia a hono alo. Ka koe ngahi whiri a ki tau toru. Pea tā e asiri ho tau whakamo ui i he ene mo ui he kua tau whakarerei. Ko e tānaki e te penia ki whakaukau ne mai he toke tāani nei. He kono mahu ngai. Ko e whe mau aki, he tau hopo koe ke he siakare koe ni, kai te hamaka tuunga ia. Mana o silawe ke di aho ane nai angi, kai te whakakalasi ia. Ko e tau whe mau aki, taha peo no inga, koe hui ko kalaisi. He koe ni ko whai e kalaisi ia mā tau tō. Nā tau wha mama o tomo kalaisi, o si motu i tau tōrea e anghala. Tau wā mama o tomo e otua, whai e kalaisi ia, ia kalaisi, tamai. Tā ko ene mo ui, e asiri ai, ho tau whaka mo ui. Aia koe tau wheo hui, koe tau whe mau ako na ke lawe koe ki ai, koe tau whe tauhi aki. Ake te makatunga ike ui ngā, koe whai whe kau, ai toke taha whisi, e au tauhi ke koe whai whe kau, koe whai whe kau e kau whai whe kau, ui ngā ka whai ha ui, pa ui a tau ka whai tū koe ku. Ui e koe tau pe, koe ke hunga tau awe puha uwhia koe mei tonga koe ke whai whe kau, i kai. Koe whe mau aki ia, koe uhi pe ko kalaisi. Pea koe tene ve teke ia mea la. Tene ve teke ia mea la. Aia koe o whaare vai. Mo katape ko whai ki tānoa whakatua koe ni. Mari mgeau mo Fiona tubu ia i New Zealand. Kai ke fuanga mahene a Fiona he whainga mea koe tauhi aki pehe. Koe hau hata tenisi mei tonga. Koe whatate o pate tenisi fōuna e tuku whakatau mai ange maana. Koe suu koe na mea ange maana. Koe ke fumahino e ki ai. Wha o mariho tala mai. Mani. Nai me sange pe palangia na mau ni tu mari. Kung ke mari koe whakakau. Musuki. Wanu e mau ki foi trip ki tonga. E mau ki foi trip ki tonga. O mari ko a Fiona ke kakaya koe ke mahenia mo Fiona. Tau mai masi mo fuika. Tau mai masi mo fu tau. Koe whe mau ake ngō tānu ka he wheohui. Pe he kaire ke toi whaka uhinga he wheohui a koe a i he tau nofo whakaisi asi. O ku tau whe mau aki Peni, na ke lawe ki ai toke tā. You got my back, I'll got your back. He ko kalaisi. O koe ko hinga ko koe, ka ko kalaisi. Aia koe ai ofa he tau whe tau i aki he reson koe. Lawe ke apostolo he meko na kuki lawa. Ta ko tuwe ki tānaki pia ko uato i he konga koe. Malo. Malo bito whe kau Pelikani, vai. Koe whihu i hoko e Dr. Stone te koe whihu i peo ko whe kuki te moi. Uanga whe, e te wheohi, e te whe mau aki, e te whe tauhi aki. Pea moe anga hala, kai i kai ki te hanga o whakatuia, ki te hanga condone, a ene anga hala. Tukon nange e tafa ati koe ningan. Whamalo toke tā e whihui koe ni pēr koutu koe whihui whai ngata ai nia. E koe ke tau malama ki ta tolo sio whakalaka he mea tau sio ki ai. Koe e ki pe whoki o kulawa sio whakalaka ia me i toa ki loto. Ko tau palo pare maia.
tupe mua ke o mai ki tala noa koe ni o e whewhine whea waki koe ni mo mea i pe mua e le ko te tohi koe na sione wahe. Ko speri na hike sione wahe walu vese ua ke tātaha. E wasi ai whewhine koe na o mai pea tuku i mua i e sisu pea e ke ai he kau tangata ke a te ia pe koe hai mea whai ke whewhine whea waki koe ni. Pea talange sisu ko koe ke pe o ke hawa koe na foi maka na mo taktaha mai mo tolu whai mo o siene mo ui pe puno ki lalo tohi tohi pe ne aha ke o ku kai ke aha tahai tene tolu toi talange ko pau ke hataha hawa mo ofa mai o tolo toi puno pe ne hanga ke kai te aha taha e ke whewhine tange whewhine u kai ke te aha taha kuna utuku osi ko tohe alu pe a talange le vai to le vai e rea koe na sisu vesi ono tata pe pe ia eki o kui kai hata pe pe angere va sisu ke te pe o kui kai te whakahala ia i koe ai au kai ke ne tikrea ko ne uhinga au kai ke tikrea guilty sai ka pau te tau ngatai pa te tau ngatai e fihi lahi au pito e toi fihia kai whakawhetai na kai ke whakangatai he eiki ai ne whakamatala e whekauna ne tala ke whewhine ne tala pea o kui kai ke uhanga whakahala ia i koe koe hola e kau tama koe ke naulawa whakahala ia i koe pea kai ke ukau mua ui hano whakahala ia i koe koe ana no inga he nai sio e kia whakalaka ke mo ui liu kawa ai whewhine nei hau koe niku o si liu kawa ene mo ui pe nai sio whakalaka ke mea na kai ke naulawa e kau whare siamu e kau tangata tohio sio ki ai mea e koe ke taulawa ki ta tolo sio ki ai kai whakawhetai na kai ke ne fufui ai mo o ni na ne talang o kui kai ke whakahala ia i koe ka ke alu pea oua na ke toi whaianga hala na ne tala pea he ofa o sie ne hanga o atu ai mea moa koe whaka mo ui kai ke ne tikrea hala ia ai kono whakarea koe taha ko whakatoni ai koe o kai koe hinga e whakatoni ai mea na ne whai ko ke osi mo ui koe koe tau hau i tunga tau ui ai whakatoni ai ki tau tolu ihe koe hinga koe eiki pia mi ai rewa kane talani alu oua na ke toi whaianga hala aia kono whakarea koe whakakau koe ia peanga whewhe ke te whiohi mo ki nau tolu ke kawanga hala kai ke te whai e mea koe o ku nau whai pia koe haa no whaunga te lava tala ai mooni ka te ki nau tolu kei mea koe whaunga ta taupe kei tala pe he ofa mahuinga e mo ui kia te ki nau tolu kai kei tala pe he ofa pe kei tala pe e mooni ke au kia te ki nau tolu oua te hanga koe ki whakaukau koe kou tohi i fo i heni whiohi mo ki nau tolu tari ki nau tolu he ofa ka kui kai ke uhinga ia ke te tae ofa i kita ia te ki nau tolu o whakakui mihono toko ni ki nau tolu ke nau ilo ai mea o to tonu ke nau whai ko uhinga nai rea ia sisu alu pea oua na ke toi whaianga hala malo ke ki toko ni pe ia toke ta Malo opito tanah mahin, mungkin mahin opito. Stone. Kau main kia apa kau si? Kau belum le soni. Kau hange aku repeat ipe le soni aku ni. Le soni aku he tu site. Kau ulu kau tu site kau presenting the truth in love. Kau ulu kau apa kau si ya double truth lovingly presented. Pagkakao Esau ko mo. Dr. revisit mo ko kau ko ni. Aki hata wete ki aki to asione pa ta fa visiono ko nga we ba fa vis ta hawa. Mo to kon mai. Ko whakamalu at pena aku ngai tā ke kina o whai he toke tā whai whikau me whisia ni nai he konga pento ki osi he ko mahu inga maarika te au ko si suen e koe ahaya koe ni oku une tala mai koe truth lovingly presented
masih ongo akoleson. Mahalo fa aggressive presidente. Mahalo ko peo. Men tande ne ke fatal mai merete teu ya kateo. Opeti. But my uncle had to yell and shout. Lovingly presented. Kamu kake uhinga, I lovingly presented ko truth ya, itu ngaponi ke fufu ya mooni. O kake hanga he ofaya kofu ifo mooni ko ya. O hanga he ofaya he kaimi o te o maya mooni, o ne hanga ya hulu imai mooni ke toi mata ya. Hange ko ni. Jone ta fa version no. Ke talangi sisu ke te ya. Ko au ko hal moi mooni ya moi moui. O I kai haku ha tangata ki he tamai ki te au. Koe foi mo oni ia. E whewhe e kuhanga o atu e foi mo oni ko ia, ko sisu pe. Ia ku kaunga tangata u keke de ilo ya sisu. He koe la veki ai, anga aue, vai whawe sta hawa. Pea oku I kai ha whaka mo ui I ha taha kehe. He oku I kai ke tuku ha moha hingoa ki he kakai I lalangini. Ke tau mo uia. E whewhe e oange e fo I mo oni ko ia whika aku mo sisu, ki haku kau ngā mea o ka gene ilua sisu. O aine pe mai ko haya sisu. E uviri taki whewhe he no oange fo I mo oni ko ia. Pene rame kei toke tā he whaosko ni tā no he aho hoko. Ke hiri o mua ai ofa. Mahalo e toke tā na ke lawe I mai whakakaukau. Show me. Less speaking. Whakasisi I hono whakahai mai fo I mo oni ko sisu e ofa. Whakaasi mai ka te au. I ho to onga mo ui. Ai fo I mo oni ko ia. Ko sisu e kai whakamou. Ka kou tui lewa hai whakakaukau ko ia. E mo oni lau koe na tau lawe ke ani nai. Ka tau ka ave ofa e pōpō aki. I he toko te au koe ni ka inga. Kou tui ka ke toe. He koe ko au pe e ave katoa he kainga lotu, ke kainga lotu ka pe mo se fonu. He kau whakahoko ake ofa, ono ave popo ake. Koe ki tāna ki te he kongo ia marau. Koe tā stoni, mahape na ke oswata anō mai pe ki he konga e tāri e whihu I hopo, pe mua ke oatu, whihu mai pe he soni. Ke whata anō mange ke whaunga, ke pe whakapalanisi ake ai mo oni I hono whakahoko, pea mo ofa o kutotonu ke whakahoko ake ai mo oni. Alo, toke tā I he whaingamare koe, ni tupe mua ke u, o koe konga lahi pe ku tau osi lawe ki ai, pe ne lawe mai pe mai whaifkau ki ai. Kau ai pe ngahi veesi o ku mahu inga, ke tau sio ki ai. Ko hinga foki o whehui ke whakapalanisi, ka aha mea o kai ke palanisi, o mai no mai, o na osi maolunga pe lere lahi, pe lere kulo kula fui tawhaki ai ta. Ka ko uhinga mai koe ngoe ke whakapalanisi he kono uhinga whaalahi re kula a ta whaake o moni. Kai sisi e ta whaake ofa. Ai koe tau whenga en ke whakapalanisi. Ai koe tau whenga ke whakapalanisi pia ke anga e kusio ka pau koe ofa tui mo amanaki. Ka pau maalunga nge ofa he tui mo amanaki. Pia teu pehepe o totonu ke maalunga pia mo ofa. Neongo te ke uhanga lawe I whakateolosia en ke whahaki I ako ke toi loloto ange he ofa pe mo ni nau whakakaukau ke hange ha te alo koe ha ngo waka koe ofa e koe mo ni ke whakapalanisi pe he ka ke hange ka te au o ku kei mahulu ange pe e ofa I he mo ni kau koe ke uhinga ia o ku nau alu pe kau ku mahulu ange ofa I he mo ni ai koe uhinga fui whakaukau. Ka koe taine mi foki, e anga koe ne sio mo analyse o whai, hange o kulere lahi maupe mo nia he ofa. Pea taime ni ku kai kia ha ofa ia asi, koe mo nia ta pe ia. Ai koe uhinga whakapalanisi koe ni. Ka tuku pe mua ke ula wate ki vesi koe ni, ula pita pai tolu westani ma. Kai whakaapa ki he eiki koe o tua I ho mouloto. Pea mou nofo, teu pe ke taria I he anga vai mo mana wahe ai koe apasia ia.
ai tangata kotoa pe e kea ki mūtolu ki hono uhinga o e amanaki le rei o kia te ki mūtolu. Ai au tonu ke te mateu ke te taria ka e ke mai ka kita ngai whihu i koe ni o e te amanaki. Ai mea te amanaki ki ai pe au tonu pe ke te malawa o tari. Kai taria i he anga vai pe moe ofa. Wa di mo te vai whawe se wā ka ke malanga aki ai folofola whai he whainga maarie mo e tae ha whainga maarie waloki mo whakatontonu mo enginaki. I he anga whaaka taki kotoa pe mo e akonaki. Ai a koe waloki mo e mea kotoa kei whai kotoa pe i he ofa mo e anga whaaka taki. Tai tusi vai tolu vesi whaa pe mo ni maa. Kai hiri hono whakaha mai ai anga le rei mo e alo ofa ai o tua ko tau whakamoui ki he tangata nei kai ke i ai hanga au e maa ni nā tau whai, kai whakatatau mo ene ofa mā tātāpe, ko ne whakamoui ai ki tau tō. Sai. Ai kono pala whakapala nisi, ko hinga pe tau tala noanga me naulau koe ke kono whakapala nisi, e ko tuik whaare re lahi ange, ai mo ni he ofa. Ai koe tau whenga koe ni, ke ki whenga i hake ofa, ke ki wā ofi hake, pe mo ni. Pea ka pau e toi ki whakalakange ofa, haleluia. Ki whakalakange ofa i he moni. He tala mai ka te ki tau tolu, ka pau e whakalaka hake ai ofa he moni. Ko e whituko tau ikuna mea toko taha. E toi mau mai mo toko te au iai ai. Malo koe ki tānaki pia, whaere soni, malo. Malo pito e Dr. Stone no. Whamore pe toka tā. Kau lau ate ki foi quotation pe kono asi koe i he resoni, koe mooni tai iai ha ofa, o kune tā ke kina i kita ke te hange ha taha, kua fulu tā makia pelo oa, he tau whatunga motua. Aia kune no tangi pe whakawhihia iai e te moui, whakalau maarie. Whanuhia iai moui he mooni, kai iai ha ofa. Aio ha tako lo ha hufanga whakatapu, pe fulu tāma ke whinga ke moui he kua whanuhia he mooni, pa ngawha koe ke haongo i taha o wha, Pea koe ai koe mooni tai ai ha o wha, koe ofa tai ai ha mooni, o kune whakatupunga e mea koe ofa ware, pe koe ofa whakaware ware. O i kai makatunga anga, o e moui, pe koe mea pe o kuhoko, koe te auhia holo he tahi, o e taia manekina o tau mua warea e whanonga. Hange pe koe ni, ko Steven. Ko iau ki whahina inu nau kumi mai whahina inu mea meri. O koe ki toi wha inu mea meri e au. Mai peo tuku pehe. Koe tua whiaine ne hao wiri ke inu. Peo talange ke ai. Veni. Koe ki whainga tae ke walu neongo ka ke hau panga. Ke walu whakatau mai hina mea meri e ko toa pehe ke inu. Ka teu tae ofa uia ia koe veni. Koe kua wha neongo ai e ku fie o atu ka ko taofi he ku kovia ke te koe veni. Ai koe whinga ia ke whakapala nisi. Ai mooni mo e kua wha ke te ia. Malo whaire so. Malo pito toke tā pa ko tui pegu whanau mai toke tā sungia Fukofuka mi fis. Mi Amerika. Ke koe ngā ke toko ni mai hano ai hafo i Leameivaka. Ke tukua inu me Amerika mi whare koloa. Ai hafo i Leameivaka. Whakapala ni te ofa. Malo pito whamatala mahino au pito. Whewhekau Pelikani, pamolmol. Whewhehu winu hau he reso ni. Kapa eka te koe ko haa hinga ue karistiani ai. Whakatawang peka ke taango ngā ko pai whekau e na have no choice ka te karistiani. Haa hao tāri ke whehu i koe. Ngo toko ua nau ki nofo whakakau rahi e whehu i koe. Pea ne whakakau ke whakakau pau siwa ngei pe ko uhinga ko karistiani ai ko mea koe ko whai. Pe ko karistiani ko uhinga ko ngo mātua. Pe ko ngo mātua ko ngo mātua. Pe ko hoku tuku whakaholo. Pe ko uhinga pe ko e kutonga. Ano whakakau ki ai. Pe ko mena hau ki whakakau. Iei fo i hiwa e se stonga hau eiki. Mau tupu mi se stonga hau eiki. Ko kui ko whakakau se stonga hau eiki. Pa ko fo i hiwa whakakau ko ofa. O ko pehe. Ko ngai taha fo i wau pehe. Ne hinga ho tau uruaki pe tonu pā mamani ki he mate. E arewa ko ngai taha nai pehe. Pe atu a mo oni o ne tala e tamai whai ke mo oni e tau te anga hala koe mate.
hokore me se hokope kana e tua ofa one tangi e tamai tuku ake uhifu ki mamani o mamahi ke ufua ka venga mafasia aho kufahi. Mari. Ko fama opo ni koe ke uhinga ko Eucharistia ne. E ko whaka mo uia o e sisu ake ne ofa ata ape. Na e whai pe mo onia, na ane totongi e kuanghala koe mo onia, he ne mate he korosi. Ka oku wea maya e ne ofa, koe ne whi lau i aho no otua. Ka Eucharistia ne aho. Te mahalo ku whakaosi pia tu whamapu mai toki tāia, a toi makatoa koe tau leso. Mahalo au pito ko whatua mo. Malo bit ketika Pelikani ya malo itu ku fenomari ki he toke ta ke fa ma pop mai tau resoni. To ta ba mo ma pop mai pe tau resoni. Ya to pa pop le ba dia toke ta dia ketika Pelikani te ba osuna ni. O malo te whainga maari e koe ni, nā ku whakaukau ko hi koe taimi te u whakanounou atu pē. E tu kumbe mua ke u whakalawelawe atu he whakamāpopo e tau reso. Ni koe tau tala no whoko ni ke winning attitude, Ke whengai ke whakatupureki na mo whakalakalaka e winning attitude. Ia te ki tau tolu. Koe taimi ni tau loto fo'i, o te tau loto fo'i. Neongo pē hange u ngari apulu ka tau whainga pē. Koe taha e whainga winning attitude o whiamau ke te ngāwe ake. Ko te rea ake e ofa, ai mo ni e ofa, he taimi ko toa. O kai ko mea ku whainga fua, ko mea ku whainga taa. Ka tau whainga ki ai i he taimi ko toa pe ke whakalakalaka. He koe fōi fōu ngaia te lava o i kuna, he taimi ku te whakamoni ai. Kai ke ngā tai ku te whainga ke te wā ofi pe mo lau maari o e otua. Hange koe eiki, ko sisu klaisi. E to tonu ke fōu ia ke alu ki kāreri. Ka koe tatake a lau maari o ne whakawhea ia i Samaria. Aia, koe tahai foi winning attitude ki te whainga ke te develop ke te whakalalakai he te moui. Koe whainga ke te angai ngofua ki he tatake a lau maari he te moui. Kai ke ngatai, koe te sio ke kakai o i kai makatunga ho nau ahoni. Ka koe mea te nau malawa o hoko ki ai he kahau. Koe whai mea whakane u whaingata ke tau sio ki ho nau kahau. He koe kahau ia puri mea te ki tau tolu. Ka ku sio aki he tui, sio aki ai mata sio ata o e eiki. Ai mea te nau lava hoko ki ai he kahau. Ia e toko ni kai ke ngatai te sio he anga e ngau e whaevangerio te sio he nihi. E nau whaifono ngā pe nau wau ke tunga e honi. Koe ki motua koe ni, koe talaloto ia e haua koe ni, e whai mai fono ngā whakawheta. E sio whakalaka mai e eiki ia he kōhiri o au mai ke a honi. Pea kou tui tau to whanga ko toa pea. Ka kou mana tui ai ki hiva koe nea moritoni, talone ku mana tui wholoa. Pea kou whampe ke whakamao pōpo aki ai ki foi winning attitude koe ni. O pē ki kupu e rea hiwa koe ni ne puna ke, o ne whau koe ni. Kai ai ha māma o kulo kovi, o ana ke tāmate. Ka ke hanga naki hono ngauhi, hei ilo nā rere. Koe mea pēu tau lava sio ke ai koe ne ulo kovi. Ka koe aho koe ulo rere ki ai, o tau sio pē he amanaki. Tau sio whakalaka pe ki ai. Koe whakaamu e haua koe ni. Ke develop e whakaukau ko ni e taurea he ofa pe tau sio whakalaka me ahoni kia pongpong ki ha aho. Hei ilo hono ngauhi. Pea mohono ngauhi hei ilo nā rerei. Kou mauha o whalahi atu te moa. Amen. Pamama be whakirau Pelikani, asuma helo. O mau whawhika mo whamaro atu e tamai he wani. E whakahino tā ke kina. Ka mau mui pē hono tataki o e whakakaukau ko omi. Koe uhi koe re soni. O whai hono ako ne kina. E whakawhokia ke te koe langlangi ke a au pē ia.
o toko taha pei. O malo atu i whakakoloa whai ke toki tā, pen tupou, taki e kina ngā he wheu i. O malo atu i whakakoloa whai ke toki tā whewhikau, no stone. Ngā he whakakaukau ko pātānaki i ho taki e kina, e whakamamaki. Tako i mau whakataua nge ia, e aku atu ko lau maari e ke loto ko toa pe, o nau whanongoa ai ako re sonina. E ilo na mau kau whakatahai, e teu atu, ke api ko ke hanga teu i maki mau tō. Tāpiki na maki mau tō mo kau whanongo, o mo morea mau ngai tōno mo. Kau hia ki mau tō mo ke malui. Kapau pehe te mau whia maari e katoa i a Christ ko e alo. Kako mau whanongo. Amen. 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 As I look back on this road I've traveled, I see so many times He carried me through. If there's one thing that I've learned in my life, it's my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said, He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My heart rejoices when I read the promise. There is a place that I'm preparing for you. I know someday I'll see my Lord face to face, 'cause my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said, He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. And in every situation He has proved His love for me. When I lack the understanding, more grace He gives to me. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said, He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer, my Redeemer, my Redeemer is faithful and true. Sai malo bito, fo malo ke kauhiwa, pamwe popokiwa kuno whea ke whakahiki o tua. E pompongin, pia te tau hoka tai pia ke tau hoa malanga. I he hoan, pia
Wata pe tata le ki he lau mari ko toa pe. Ka inga tonga, sa sa fito a te roa. Mo mea mai ki tau pokalama i hoan, tata le ki moto. Be foki ki ha taha pe he ngalo pe, fe fitu ke mea be me iai o ke mea mai ki he polokalamani. E whataonga pe ki tau mau ha Sabbath lele i he ahon. Whakoloa tau tolo e pōpua ki ahokoen. Tata le ki motolo pe mo ngā hi lote whare, whataonga pe o lele e mea anu katoa. Tata le foki e toko taha lea i he houani, whakau Samuela lea. Tata le koe Samuela, ke pa mo e pōpua. Ko te teu whataonga pe te tau mau tāpua pe me iai. Pe hoko pe koe whakanonga. Ki se taha ki ha lau maria wong sia. Hoko pe koe mea tokoni. Koe maa e mo ui. Tēnā tolo ku whenga pe mo mawhasia. Tāng pe whai tāpi kina koe pe me ngai whakatū me parani o tāpe o tua. I o mo ui he kahau. Te mo e pōpua ke whai ake whakoloa. Ai ki tau tolu i he ahon. Ki mua pe ke tau hoko atua te whaafi ke tau kau whakatahe lotu. Ki mua e pa tau mai he kau hiwa e tau pōpua ki hiwa mamahe. E tau lotu. E o toa mafi mau whawhita i he whakakoloa e a whiona aki a hātangata. Ka koe mānawa e mo ui. E ki neongo e whiriuriu waki ana tūla. Ka meanga e whakawhianga inga pa me tofa ai māmani. Ka whakawhita i be e ki o kumau kei mau bea o tua ofa. Kei tatawa i be o ofa. Tu holaki be pa me kamata anga whai mea eki. Mau tolu be mau alu be mo foki. Mi he malu e ofa a whiona. Maloto atu winga ko e wholofola wa mna ke whakafunga iho tamau iki he houani ko e mauloto ea. Ke wholofola mai iho tamau iki, ai wholofola ke whakaho atamaya e mo oni, ka mo e ofa a whiona ki hokakai. Tupe mua ke hoko ea ko e mau e mo ui, e na tolo ko halofia, na tolo ko whenga pe mo mawhasia ke hoko pia ko e whakanonga. Na tolo ku loto o puputu uke ke hoko ko peko whakawhia maari e eki. Kare o mea e amanaki ki e te mau tolu eki. O tonga e mau mo ui he mamani o ku mamani o ku ikainonga, pia mamani o ku puputu eki. Tu ke hoko e pōpua ki a pompongin, kene o mea nonga pa mo e whakawhia maari e. Kai tāpu kina tolu toa pe o ku mea mai he o pe eki, ka maho si ho family he Sabbath. Tau fi ape pe mo koe eki. Ore ma ko mau I kuna e whanonga anga koe ni. Tari aki mau tolu eki. Pai tāpu kina whawhoi tui ki mau tolu I pongpongini. Mau kore he ngai tāpo kini a kalais koe alo. Kako mau whamu ui. Amen. Amen. Whathe e kau hiwa. Kena o mai e hiwa. Hola.
Maro mo tau ma e pong whakoloa koe. Ka ko kore pe ke whakatulo pe mo e manoa e tae iloa. Koe au niu whalewerewa o taim mo i tāniti. Koe hau kaukau e hala whanonga. Kautala mo ka pui atu e ngā i tarawatap ko osio no whake atu bea me i he ngā lupe. E tarangata ia te au o whaikitua. Kai harea e tau kawe i tua tatau, ko hufanga atu e taramanu e whonua ve mai lotu. Kai whamonu e koloa ko te lawe ai he sapa te whakaosi, ka koe walu i mahina o e tau. Pea whawhaita e ulau maarie, whakatau lama, a ato nai si hova, kai whawhihoko taku mo ui ki tau tolu e ngā luope. O e whanongo e whoki e kāinga lotu, ma e ngāhi maheni sola mo e vulang, tau kau whataha i he o Peni. Ko e lotu ia mo e whatawang, ke whakakoroa ki tau tolu he lau maari maanioni, i he ene whaunga pea ana, ke hoko pe kohai ki kalofiama, ke whakamama i koe mo au, i he whakakaukau no e pongpongin, ko i ngā koe hala whanonga o taime. Whamaro heni ki e tangdai whaiwhikau e taitalelei ko whai mo oko. Pe whoki e lot whamaa whana ko kamata ke whianga pongpongini. Whamaro ke kau whewhine. Pea mo e popoa ki hiva, ko awei tau tolu ke o rita kere si he pongpongini. Ko kore pe ke whaava mua mo whorofora. Pe mua ki he tohi ko ia ua ngahi tui. Wahe hongofuru mā tolu, vese ua noa, pe moe vese ua taha. Ua ngahi tui, wahe taha tolu, vese ua noa, pe moe vese ua taha. Oku kau e ko ngā tohi ko ni e, ko ngā tohi oku whakaofo ki a te au. Pe te utoi whakarea pe taha oku whakato oa loto. Oku iai e ngahi tala noa mo e ngahi tohi e wholofola. Oku hange koe ha fo i mahafu. O teu ke whakapāki. Pe kia te au, oku kau wai e tala noa koe ni. Oku whakato oa loto, ai tala noa he taim koko wai koe ki hono whakaiku, mono whakaosi, ai mea koe nai hoko. Pea tuku mua ke tau lau. Ai o pehe hono whakarea. Pea na e pekia a ilaisa. Pea nau whai hono putu. Pea na e hau e kautau a moa pe ki he whonua i he kamataanga o e tau. Pea na e hoko pehe, lolotonga e nau tanu hatangata. I roange na nau sio ke he kautau. Pea na nau lakwato e tangata ke he whonua loto o ilaisa. Pea i he ne tō hifo ki ai e tangata, mo lawe ki he ngahi hui o ilaisa, na ane to e tō hake, mo le tō ki olunga, ki hono wae. Koe kawenga whakaukau e pongpongi ni, o wharea peo pehe, koe lawe mai ai ngahi hui o ilaisa. Koe lawe mai ai ngahi hui o ilaisa. Pe koe pā mai, pe koe tau mai ai ngahi hui o ilaisa. E tau lotu. Lau maare maanion, mau whawhi koe ki kaha e re hifo. Rea ki o wholofola kai whakafou mai o tamai o eki. Amen. Ia e ko ngā tohi hene ua me e pene e kaunanga. Kia mai pe kau he hulu e whakakau e pongpongi. Ko ngā tohi ulo aki u to o ia me e ne tohi o kui koe kau ngā ue o e kōsperi. Pesi ua ngea walu nima. Ai aku peheo no whakarea. Ko e tāpua ki koe kua tala o wha, pea mau i he tui. Tene toi omi e ia, ai toi ngai tāpua i hono tawhenga. Pea oku whoaki ia whakatatau ki he mahu o e keres a sisu kalaisi. Pea oku ne mateu ke whoaki ki he lau maare ko toa pe, whakatatau ki he lahi taha koe tene malawa ke mau. Ko ngā tohi hono ua, to e pe me he pene kaunanga, i he ne tohi
ngā ue koe kau apostolo. Pes ni manoa. O pehe a ene tohi. Ka pau e loto kotoa ki ai. E whakafonu kotoa e lau maari e maa ni o ni. Whakatonga i eni. Whakatonga i ange ni. Koe rea koe ni, koe tohi koe ni a kaunanga, whilawe i pe mo lau maari e maa ni o ni. O kuiai e tāpuaki, ka pau te kei mau e tāpuaki ko ia. Ka toa e ngahi tāpuaki koe, kehe. E whakatafe mai beki nau tolu, he fo i tawhenga tatau. Fo i tawhenga tāpuaki tatau pe, hange pe koe uraki tāpuaki. Pe te toi whakarea o peheni. Koe fo i whonu koe, e whakawhonu aki koe ki tau tolu koe, i he uraki tāpuaki. He tau mau koe lau maari e maone o ni. Toenga ngahi lelei koe. Toenga ngahi tāpuaki koe, e whakawhonu tatau pe. Whakawhonu tatau. Koe fo i whonu hia tatau pe koe uluaki. E tatau pe, mo e toenga o u tāpuaki koe. Hoko ate ai lau e peni koe koe e kaunanga. Ha wheitou pe u hoko ai e whema o e lau maari e maonio ni. Koe mea ia ke tauhanga whakatoka ngāi. Koe whakakaukau si ia ke tau sio. Ki hahonge lau maari. Kau pōpō uri whakalau maari. Whakaau sino whakamolare. O hau pe ke he mate. I he tai pe u tau whakatonga ia i he tau toka ngā. Ai whanki mea i iki o e mo ui. Koe mālohi whakalangi. Koia, o ku whiunga ia ke whai tau whakatupure kina, lakalakai monua e ngāu e siasi. Whakatonga, ko te whai kupu i rea tatau pēni. Tēnei whakatafe mai ai tāpua ki kotoa i hono tafe ngā. E si a noa, neongo ai ta e whakangata a ene mahu tafea. Sai, hoi whanong, tau whakakaukauā me e whewhe tau hanga whakawhehoko taki. Ai ongo ko ngā tohi koe ni ai pene kaunanga. Mo e wahe mo e tala noa koe ni koe ko ure kōti aua ngā itu i wahe tātoro. Tau whakaukauā me pe whewhe hanga no whakawhehoko taki. Mo mea, koe tau mo ui koe ni koe ko he mamani koe ni. O ku wafuhia he ngai mea keheke. E la me pōpake pompongi ni, ki hango mea e hua, o kune hanga o afuhia paliliu ai e tau mo'ui. Koe mea uro aki, koe tau whiri whakawhaitui ko whai e whanonga anga. Ko hono ua, koe ngai mea ko tau whakotu mo whakahoko ko he anga ko e tau mo'ui. Ia e mea ke mo'a, pea hoko ai e u mea ke heke koe, pea ua i rewa e mea o whakamui. Ka i he taimi koko tau maua e tāpuaki koe ke toi lolo atu e tau mo'ui he whanonga anga koko taimi. Kuia i rewa e whahinga urunga anga ia kamata ke hau he tau whakaukau. Koe whahinga urunga anga koe ni koe e tau fie mau mea. Pea ua ngai kupu i rea tau whaarea aki. Ko hoku api, ko eku motoka, ko eku paanga, ko eku mea e, ko eku mea moe. E kamata rewa ke tau pihia i he whahinga whakoutua koe ni koe mea kotoa pe, koe mea ia aku. E kamata rewa ke tau hanga fua tau, e ki tau tolu, whakatatau ki tau tolu mo kakai ke he, fua tau a kia koloa ko tau mau. Mea ko mau ko tau ni ma. Ia tala noa kia tangata ki whaiwhikau na e whanonga atu koe ni whanonga ke alu ke taha peo e ngahi ofisio siasi ke mau e ngahi tutu uni ko ringana e ui e konferenisi koe ni e whaiwhikau koe ni ke hiki ango ngā ui a te nau tō. Pea i e ne whanonga koe ni he tahi mawalu mo furutupu. Ko e taimi koe ni nei te ke ngahi pe whakalakalaka e ngahi freeway mo e highway e whanua koe ni. Pea koe whanonga anga, ku pau peke te whanonga he halalahi o whawatu he ngahi kolo keheke. Whanonga toi tangatani pea, tuwai he taha e ngahi māma e kolo e taha.
Pea tai misi pe, kutu hake he lei ni kono tawhaaki. Ai whakauri e taha, he ne kā fo ou, koe kā whakamui taha ia o e tau ko ia. Pe whatonga te whaiwhekau o ku suti mā o e tangatani. Takai ki olunga i ne sio ata. Koe kā koe na whaiwhekau, koe kā whakafo ofa pe, ka kua whakaofi e mo ui ai kā koe ni ke au ki he ngata anga. Pea o kui kai ke ngā ue waipai taha. Ko ene ea whakamoko i loto he kā, kai ke ngā ue. Ka nane whanonga tua e hala, nane tuku hifo e ia. Ai so ata ko ene kā. Pea i he tū haka koe, e toko taha koe. Tamai e koe he ene kā fo ou ko he tawhaaki. Koe utala noa en hoi whanongo ke o mai e tau whakaukau, ke mea koe tau hiki sia, koe kamata koe ke tau lau kau, he koloa koe tau mau. Whainga e whai kauni ke ai ke ilo i he tama ko tu he tawhaaki. Ke oa tene ilo o ku ngā ue, o ku tae ngā ue e ne ea whakamoko. Mea nai hoko, na ne hanga ia takai hake ne sio ataki o lunga. Te kiri e tolu fitu ke he whango fulu, ai maa whana o e whitu koe ni. Mea koe whitu koe ni he taimi sama, koe vela au pitu. Tā puni he tamai o eki e ne sio ata pia tangut he loto kā. Afu ia, tauta. Na e ako i he o tuwa e tamai o ekini. Koe mama koe nei tu uai. Koe tahaia ngai mama ulo kula fuoloa i he kolo koe ni. Na ako i he o tuwa e tamai o ekini. Koe ne tangut he loto kā na ne loto. O tua, whakamore ka ke hanga ori iriwe mama ke lanu mata. He te umate o fungia heni. Whakamā, koe ui ngā koe ku pore koloa o mama ni koe ni. Koe tala noa koe he soni koe na tau kamata ake. Ai whakaukau e pongpongi ni. Koe tala noa heni tala mai. Koe hui eni o ha tangata na e whonu i he mālohi e otua. Lawe ate toko taha na e mate. Pea to e tu uia o mo ui. Hallelujah. Tau ki ngawe aka nge e tauanga e tau whakakaukau loto mo e tau sio loto. Ki he tala noa koe ni. Tau tui pena ka ke hanga he kau palofi tau hiki. Konga hiki. Whakalau te lau e tala noa koe ni. Ka tu mo ke tau ngawe aka nge e tau sio loto. Ke mea nai hoko e pongpong koe ni. Koe putu pen, mea whakaeki pen e kolo. O se ene hono malanga i. Pe koe no whakaere ni koe ke ave, ke tanu. Mu e kau fata e pekia. Hoko te kau whaiwhekau. Hoko te whahu, witou, whanau paea. Kai ngalotu mo e whamiri mo e kau tengi hia. Koe nau whakaere ni ai mea whakaiki ke tanu. Pe peheto kua e nau whakawa hake koe ke mo unga koe o guiai e whanua loto. Kua o whongi mai. Koe whaitu koe ni na e whakatala noa i pe guiai e whakapuke whakamalohi o whai ai. Ia kau kai ha. Nau whahanga kai ha asia. Ai paanga e kakai nau whanonga he ki maha hala whanonga koe ni. O whongi mai. Koe kau tau e na moa pe. O nau hemi. Nau o hofe mea whaka eiki. Pea kua lere kotoa e kau whaha ere. Koe palo pare maa e koe kau whata. Pau pena e pehato e toko taha e kau whata. Ei, kau tangata. O kui kai koe uhi ngai nia kau tai whakaapa. Koe kau whaha ere putu e kunau osi he lere. Koe kau tau e a moa pe. Te nau tāmate i tau tolu. Koe motua kon kou tau whata, mate ia koe kene toi ilo e hamea. Mou whai ha whakakaukau whakaputopoto, he wawetaha. Whakatoka hae hake kau whata, ai fufo i luo, he ta whaaki. Nau whakapuna ki ai mea whakaeiki koe ni. Tala mai, tā koe luo ia koe ni.
koe whanua loto e nia o Ilaisa. Lawe atu e sino mate koe ni, ki he hui o Ilaisa. Pea mo ui. Kai piko e na e ahagei e pekia, ne whakatoka ngai o hulere taha kotoa. Whakatoka ngai a te kautau a moa pe unau tu umai. Koe toi ulaki mea whakahistoria e tau whakakaukau ki ai. Koe ulaki au e mutu a mate ki kolo, he kau whahaere putu. Whakatoka ngai en hoi whanonga. Na i kai tohi tala noa nia. Tohi tala noa nia ke tau mau peha tau maari e ia. Pea ke tau kata ai. Whakatoka ngai. Koe tohi koe ni, koe tala noa koe ni, koe mana whakaosien na e hoko whakawhihoko taki mo tangata koe ni ko Ilaisa. O pehe koe toko taha koe na Ilaisa, koe toko taha ina ne whakahoko a ngahi mana lahi taha o gure ko te wholofola tuku keha si Isu. Whakatongai ko Ilaisa, koe sevanitia e palofita e otua ko Ilaisia. Takapati tau foki ki mui, ke ulaki ngahi tu i pahe taha hiva, te tau lawa o ilo ai whaunga koka whetau laki a Ilaisia pia mo Ilaisa. Wholofola si hova kia Ilaisia, ko whiunga ho taimi ngā wei mamani. Ko ke tau koe ke ave koe ki he langi. Ko iai nei whanonga ato a Ilaisia, i he tataki a lau maari, ki ha ngoue anga na ni whakatoa ngā iai ha tangata, o whai e ne keri ngoue aki, ai tau rua i pulu e hongfulu maa ua. Pena ne anga toho no kote, o whakapulu ake e tamai o eiki koe ni. Nai mahino ki a Ilaisa mea nai hoko, ko ia nai alwa Ilaisa ki hene tamai mo ne whae, whahaa ka te ngāua, ai mea koni o hoko. Pea hiri e ni, na eri ake Ilaisa, ai whangapulu, ai ngoue anga, mo mea koto ape, kai mui ia Ilaisia. Pea ko hau sia i ne taimi, ke hanga e sihova o ave ne palofita. Taranga rewa Ilaisia kia Ilaisa. Eika, tamai o eiki. Ko taimi pe ke tuku atu, ke hui atu e ngā we, mo ngai whatongi a ke te koe. Kai ke toi whemau ia ke toi mui horo i au. Pe kai ke toi whemau ia ke tala atu koe ha, o mea e whai koe ha, mea e tuku. Kana e taranga Ilaisa, reanga Ilaisa o pehe. E ikai au pito. Te tawhe au pe kai ouarewa ko ave koe. Te koe whiha e whenga Ilaisia, ke tukuanga Ilaisa. Na ikai pe lava ke mawahe a toko tahani. Na ane nofo takai pe. Nofo takai pe a Ilaisia, o au ke taimi. Pe na e si o tonua Ilaisa, hono ave a Ilaisia ki langi. Ka ki mua ia. Ha mua au ke tohi koe aua ngai tu ia i pe. Mahe ua te taulau mea e ngai besi. Ua ngai tu i mahe ua besi ula ki pe mo i besi ua. Pe nai hoko o pehe, i he tewo e sihova ke to'o hake a Ilaisia ki loto lang i he ahio hio, nai alua Ilaisia mo Ilaisa me kirikai. Pe nai pehe e Ilaisia ki a Ilaisa, o kua ukore ke tatari koe heni, he kua whikau i au e sihova ki pēteri. Pe nai pehe e Ilaisa, o kumo ui a sihova, pe o kumo ui ho lau maari e, pea e ikai te umahuki mea te koe. Pea ko ia na ana alu hi fuai ki pēteri. Whakatoa ngai e mea mahu inga koe ni. Ai mea mahu inga whera a vei, moe mea totonu koe whema koe ke tauhanga whakamuumua koe he mokui. Mea koe nei whema koe he tamayo eiki koe ni, e Ilaisa ke whakamuumua koe he ne mokui. Tau sio ke vesi fitu ke konga ki mua koe vesi hiwa. Pena e alu al kau tangata e toko ni mango fulu o ngai foka kau palofika, o nau tutu koe sio me mamao. Pena e tutu akinaua o wheunga atu mosoatani. Pena e to e Ilaisia, hono pulu, mo ne takatakai i whakataha ia, mo ne tā ake ngahi bai. Pena e wahe ua ia. Pea ko ia na alu atuai i he kere moa. Vesi hiwa konga ki mua. Pea hiri e na alu ke kau vai e taha. Na e pehe e Ilaisia ki a Ilaisa. Ke tala mai,
ko e ha mea te uwhai ma au, te eti ade au mea te koe. Ko eni ho i whanongo. Ko e fwoi mōmeni ti eni. Ko e fwoi mōmeni te la tau taranoa na lawe koe ki ai koe kaunanga. Ko e taimpe ko ke tari ai. Whakamu ai e lau maaria o tua. Tene o mai tā puaki koe au whakawhonu aki koe. Toenga ngai tā puaki koe. Toenga ngai lelei koe. E whakatafe mai. He fwoi tawhenga tataupe. E whakawhonu tatau aki te koe. Mo fwoi tā puaki ulu aki. Nā tau kau lau ki mua he kamata e pōpuaki, ka pau te tau whakamua e lau maaria maani o ni, ko e tāpuaki kotoa pe, e whakawhonu tatau aki tau tolu, i kai kua tāpuaki ta, katoa, katoa. Wholofola mai o tua, ke ka pau e whakamamau e tau sio, la tau whakamua, e ngahi mea whakaitaniti, ko e toenga u tāpuaki koe, tene whakatafe mai, he tawhenga monu tatau pe. Hokwa ke konga whaka osi o vesi hiwa. Pena e pehe i la isa. O kua kore ki a te koe, tuku ke ia te au hawahenga e ua o urunganga o ou. Wow. Kai ke kore, ha mea peta. Kore hawahenga e ua urunganga o tameo ege e otua. Manatui, ko ila isia, koe palofita whonu mālohia. Nā e whihanganga ia palofita e koe ni mo e kau tamai o eiki. Tangata e whangau ni manoa a peari he mo unga kāmeri. Kau whakatahai mo e whukau mui o tua mo e lotu tā mapua koe ki a peari. Tahai ne ngai talanoa e wholofola, talanoa manakoa. Kore ane ila isa ai fu mālohi ko ia. Mālohi koe na ne whai ake lotu mo e mana koe ne mo unga kāmeri. Kore ila isa mālohi ko ia, pia toi o mai o i kai ke riunga taha, kai riunga ua o riunga la. Ho i whanongo mo e kau karistiani. Lahe ngai mea ia o tau kore ki o tua. Ta tau te fito ke ngai mea o e materie. Tau kore ha tau api. Tau kore ha tau mea lere. Kore mo ui lere i. Kore ha mari ai ni i. Kore malu i ma ai whamiri. Kore atu e. Kore atu mo mea koe. Ako ne kina ki tau tolu, ke tau kore ki he o tua, ha mālohi koe o kai mori ha taimi. Tau kore ha mālohi koe o kui kai toi holoa ha taimi. Tau kore ki he o tua, ai ngahi mea whaka itaniti. Pea e toki tānaki mai rewa e ngahi toenga ngahi koloa koe, kehe koe. Kia te tau tolu i he taimi peia e o tua. Hanga e ila isa mau e fo i whakakaukau. Nā mi lawa pe ila isa ia ke ne kore ha ngahi. Ngahi tāpuaki mua ngahi mea keho e mo ui. Kana i kai. Kore e ila isa ia a e iwi mo e mālohi whakalau maarie. O i kai lo ta, kai lo ua. Whakaosinga e tala noa na e kamata koe ki whaiwhikau koe na e whanonga ke alu ki he ofisio i siasi. Lolotonga e ne tangutu koe he kāo tauta. Pea afu ia i loto. Wholofola e o tua ke te ia. Tamai o eiki. Ke ilo e kā koe na utau ta whaaki. Te whanga au whaau. Koe kā koe na koe a au koe na. O kuke tangutu ai. Te whanga o whaka au hamboia. Ho e koe ka inga. O tokanga pe o tua ia. Ke whakatolonga ai ngahi mea whaka itaniti. Whakatolonga ngahi mea koe o kutae ngata. Koe kotoa e utoenga ia ngahi koloa kotoa peo e mamani. Koe ngahi teu pe ia. Koe whakateunga pe ia o e tau whanonga. Ka te whaka auha kotoa e ia. Tau ki wakai ange ki mālohi koe na ia ilaisa. Whakatonga e whoki na ulawi ki mua ai. Koe tangatani whakatau ki he re kōti. Na ne whai e ngahi mana lai taha. Toku ke hasi isu. Ka ure kōti e wholofola. Ka pau te toku mau taimi pia ke lawi api. Ai toki koe na ura a ua ngahi tui. Ua ngahi tui wahe tolu. Tala mai mana e taha. Wahe ono wha mana e nima. Wahe ono nima. Koe mana ia e ua.
Bahe ono, mana ono. Bahe ono fitu, mana ua. Pati ta hona whakatonga i rei. Whakatatau ki wahe koe ni. Oku mana, hoko e mana. O mai ai whakaukau. Malo. Malo. He na e whakamua i la Isaia ai mea ofa e otua a lau maari maani onde. Wheweki tau tolu kau karistiane. Ngahi ahon. Whemauia ke tau rotu. Tau rotu ke maalohi ko ia. Rotu ke sioba ke ne whaki mai maalohi ko ia. Ka pau ia hanga hala he tau mo ui. Whakatomala ka tau vete i he ao sioba. Tukuange ngahi mea o kei whakapiki kia e tau mo ui. Ngahi mea o tau piki tai ki ai si aki. Tau hau o tupu ki laro. Ai tau ngahi kawenga mawhasia i e kolosio si su. I he ao sioba. Tai milahi e tau whawhiangai ki a sioba. Hange e tau ai a sioba. Ai otua hange koha. Ha misini tā siri ni nai. Tau hau peo laku atu ki ai e tau ngahi kore. Laku atu ki ai e tau fie mau. Otua. O mai mua e. Otua o mai moe. Hiri ane ko ia. Mea kotoa ko tau kore. Koe lahi ai. Koe ngai mea māteri e pe. Pea a fiau i he otua ia. Ai tu unga koe anga koe i tau whakakaukau. Pea mau e otua. Oua te tau hanga o whakamua hatu e koloa. Whakamua ia te ia. Pea tuku ke tau piki tai. Na tau kore hono lau maare maonioni. Ke ne hanga o whakafonu e tau mo'ui. Whanongo ke whehu ia ilaisa. A ilaisia. Koe hae mea te whai maau. Taria ilaisa. I kai te utoe whe mau au ha mea ilaisia. Whe mau pe e au. Ai mea koe na e whuakea te o tuaka koe. Pea oua o mai ke riunga ta. Kai o mai ke riunga ua. Pea koe uhi na e fu marohi au pito e iwi. Na ane mau. A ue o mate toko tahani. Au ha hono kakano. Ke i fonu marohi peho no hui. O i kai whakakonga pe o tuae ka te tau tolu hoi whanongo. Te tau malawa pe. Te ke malawa pe ke hoko koe i laisa koe ngai ahoni. Ko tutuki au ke mate hange ko kalaisi, ka au i kai ko au, ka ko kalaisi o mo ui a te au. Ka retia vahe wā bese ua noa. Mo wakai, totonu ke tau mate ki tau tolu ia kalaisi, ka tau tanu he vai o i pataiso. Tonu pā ke tau i he whanua loto, ka koe uinga koe mārohi o lau maari maano ni u kia te tau tolu. Ke whakamo ui ai ha lau maari. Ha taha ko mau, mo lo me kina he te molo ene mo ui, whema ke whamo ui. Ka pau e whonua whare lotu i e ngahi fusino, mate, ka kua hu kia he lau maari e maanioni. E hoko e siasi, ko whare mau anga malo. E hoko e siasi, ko e awhio anga e otua. Ka pau o kia kalaisi hataha, ko e whakatup fo ou ia. Ko more ate ngahi mea ki mua. More ngahi mea motua. Wakai kua hoko fo ou. Te mau he o tua hu whanongo, kau karistiani he pongpongini, ke to'o ta tangata motua. To'o ta tangata motua. Te mau ke ri aki. Te mau e ia ke whakafo ou kakato e tapo ui. Ka ko uhi ngā foki o ku tahehei mo fua pe. Ko ta natula whaka e tangata ia. Tau whakakaukau i pe ki tau tolu ki tau tolu. Ko au pe. Ko au pe. Mea ko toa pe koe mea ia aku. Pea uafio i he otua. Pea koe ui mai au ne ngā ue tai tuku ai. Ke whaka auha au han. Pea whaka fo au. Pea ririu mo whaka fuo e tau mo ui. Loma wahe ono ves tolu pe mo e wha. I kai o mo ilo ko tau tolu ko toa pe na baptaiso pea sisu kalaisi. Na tau baptaiso ke ele pekia. Pea koia. Ko tau tan whataha moia i baptaiso ki mate. Ko hi ke hange ko hono fotu a kalaisi me he mate e marohi e tamai. Ke pehe e foki e tau whelakai i he mo ui fo ou. Ko iai o ku hanga he e hui o ilaisa o tuku mai ha pōpo aki matu aki marohi ke kau karistiane o e ahoni. Ke toi whakaungu atu ai tohi e peni o e kaunanga i he ngau e kau apostolo pese ni manoa.
I taimi pe o tau whakatoanga iai, he tau tokanga e whanki mea i ki o mo ui. Ko e mālohi whakalangi, ko lau maare maani oni, o whe unga i ke whakatupure kina, mo whakalakalakai monu e ngau e siasi, tene whakatafe mai, tene whakafonu, ai ngahi tāpuaki ko toa pe, aki koe, te whakatafe mai ngahi tāpuaki ko ia, i he tawhenga, monu tatau pe, pea e si a noa ke tānaki, neongo, ai tae whakangata-ngata, a ene mahu tawhea. Tau pehepe e whamiri, o kuia i hatakotaha puke he kansa. Te taurotu nai ke toko e whakoutua, pe te taurotu ke lau maare maoni, ke whakafono e mo ui e takotaha ko ia. Tau pehe o ia hanofo api ko mau. Taurotu ke lau maare maoni, ke whakafono pe a whakamo ui e ki whamiri ko ia. Lahi e taimi, taurotu ake ngahi lotu o kuhala ke he otua. Pea kua tui whio noa ia e tau whakatutu, ai anga e tau whakahoko ngai mea mahu inga o e mo ui. Whakaamu mai e o tua kau Kristiane. Ke tau hanga o noho no fu malo. Ta e whakangata-ngata. Pea e malawa ia ke tau ikuna e aka maamani. Whaiki tala noa whakatua. Tala noa whakaosipe whakaukau e pongpongi ni. Wafe mātoru. Ko e tukuange mai he kautaha ngahi mea lere koe ni koe 40. A e nau mōtolo e tau koe ni. O e mōtolo e kalaska whalakoni. E koe 40 Falcon. O e wafe mātolo. Na e whakauri holo motuani i he Falcon pe ka koe ngā tau ia ki mua. Pea neulere atu ke ofisio e 40 sau te okalani. Pea whakarea mai taha kau pure ta whaki whakapaanga e kau taha. Pe kou whetongi e kuka. Ko e neka, ko e talanan, ko e wafi maa whae. Ko e osi e tau e taha a ene ngawe aki he tamawei ko ni e neka. Pea ku taimi ke whetongi e ngai ka whaka ngawe. Pea talangu. Whakafo whakapa e malawa. Pea whai lewa e ngahi mea whapepa. Pea u whai lewa e whetongi. Pea u whanonga lewa he kāki api. Koe kutala noa eni ki he mālohi. Taimi tatau pe, o mai e tau whakakaukau. He taimi koko uhanga he te bolo whakahu mai koe. Ai hiki sia mo e lau kau. I he taimi o e mo ui. Nea e taimi ne u lere mai e pompong e ta. Ko heng mo ku kau ngā tangata e toko tolu. Pea ko mau ngā noa e pongpongi. Koe ke to iaha mea rere i he whewhanonga aki he hala. Pea mau lere mau tuku he māma e ta. Taimi nou be ku tuku hake kā he tawhaaki. Ko wakai asu ki ai koe klaska o mo mea i pe. Koe Mitsubishi Kaleni. Pea koe ngai tau koe nina e whukumana koa au pito ai klaska koe ni. Pea usio pe ki ai pao pe o koe ki i. Koe ki kā vai pe. Koe kā koe nau wha uri ai. Na e koe motolo koe XR80. Ai o kukulo vanu. Lano mata mai mama. Ma kamata whakataha pe marere. Ko whakatonga ngai pe. O ku tā mua pe ai Mitsubishi. Ka i au whutokangi ai. Ma au lere ato au ke mama hoko. Whakarea mai hoku kau ngā tangata koe nai e sea e pāsese. Toko ua. Ki whakahino atu e kā koe nai tawhaaki a hono ngata anga. Ko tang kai. Koe ko hafu mea ke tau haaki ai. Koe taimi ko ia. Ko teu ke te ki malaki hifu. Ai pensin o e kā ke te ki malo. Lanu mata mai mama. Mau toi hik whanonga atu mo e kā koe ni. Ko malaki o kai ke fuwa o kai vae ua pe. Mau lere ko ia. Oku
Kei lere mua pe ai Mitsubishi. Koe mawau ke mama hoko. Ko toi kau mai me o tangata koe mui hono whaka ai koe au. Ei, Samuela, whai mo tuku e kā koe nā ko hono tukunga totono. Whai mo oange e ne totongi. Taimi koe a ko wala ke he fohe kā ku hiki hake o ku mai taimi koe a ke mawhao. Teu hoku ba ke uhanga malaki ke osita o i mālohi taha. O i kā koe ni na maui ai. Lanu mata mai mama. Malaki tau ke tau kote whariki. Kulo i walu hamuse mea rereta hange koe kapuna. Koe maurere koe ia o mui atu pe Mitsubishi. Kei mu o mua pe kā koe ni. Ko kamata ke lolo mai maa kia te au. Hange ko morea ko matakakai. He ko kata Fukofuka ngā tangata. Ka kamata ke nau manukia au. Ne mau mui atu pe mui he kā koe ni pe a. Ne anga rere i e whakauri o e kai. Mua ne taaro mai ke mau wafe ke ta whaaki. Mau wafe ke ta whaaki o mau hopa atu ko e tangata papalangi. Pepe mai e tangata papalangi. Hau ke ni o mamata mea koe ni. Koe tai moi lau lue atu ai mei mui ko whatonga i atu. O kumau lalo e kā koe ni pe kohono ngai ba e o wholala. Pe hanga e toko tahani o whakawa ke pōneti. Pe o whatonga i koe misini o whamatala mai e papalangi. Koe misini koe ni. O kai koha misini totonu ia mea lere. Koe misini koe ni o twin turbo. Pea kohono ngahi paipa koe o whakatafe koe whakamanawa koe misini a koe ni o stainless steel, uka mea. Pea utoe kau ia i hono whakamalohi o misini pea moe ka ke toi o maangi. Pea utoe ai mono uniti makehe i he misini koe ni. O ne hanga ia o toi tānaki atu. Mo e toi mālohi kehe ia. Ko tuu ko ia ko kai ke toi fie loba kāpa. Ko e mō lare tala noa, ko tala noa ke mālohi. Hoi whanonga e pongpongini. Ia e o ngongore le ia ke te kautolu. I he aho koe ni. O kuia iha o tua, koe o tua mo ui. O le afio i he langi. Tene lava o whoaki mai. Ai mālohi whakalangi. Whoaki mai mālohi whakalangi ko lau maani oni kia te koe pe moau. Pei malava ke whai aki ho tau whakafou. O ne tala ofa mai a iskeri tonga fulumano pe moe vese ua no. Te u whoaki atu haloto fōou kia te kumoutolu. Pea te u ai kia te kumoutolu halau maari e fōou. Te u to'o ai loto makami ho mou kakano. Pea te u whoaki atu kia te kumoutolu ai loto kakano ia. Hou eik whanonga. Tā koe, o kuiai e mālohi ia, e whoaki mai he otua. E iai e misini a ko lau maari e maani oni Samuela, e mālohi angea he misini kulo walu. Te mou mau e mālohi koe ni, ka te mou hoko koe ku kau whamo oni. Ka te mou ngāue, o malawa ngai ngāue ia, na e tai amaneki na ia ho mou whakakau. Kai whakafonga whewhe, whakafonga e taimi koe te tautari e lau maari e maani oni. Whakafonga e taimi koe te tau whakamua ai e otua, koe mua taha ia i he mea kotawa pe mo e parani e mo ui. Pe kapau e pehe, te u whakamua ni atu. E hoko e siasi koe whare māma. E hoko e siasi koe whare hufanga. Pe e hoko e siasi koe wheitu. E tō mai ki ai, ha mo ui, o whemau ha whakamua i whakasino. Mo ui whakaata mai, ha whakamu ui whakalau maari e. E tō mai ki ai, e lawe mai ka te kautoru, te nau mo ui. Hoi whanonga e pongpongini. Ko whemau e au mārofi koe. Whehui. Whewei koe. E whemau nei mārofi e lau maari maani. Tū mua ke tau kau whatahe pongpongini. Te ke tau reha whatahe. Lau maari maani. Haere mai o awhio. Te ke whai ho mau whakamo ui. Whakakolo ai ki mau tolu. Ke mau hoko hange.
Koe ngahi huio I laisa. Ke lave maha mo ui. Ke whakamo ui e ki nau tō. Eme. Tau kore te kau hiwa. Whamoi mori ke o mai e tau hiwa whakao si. Maharo. Malo ke kauhiwa, tupe tau roto. O tua mafi. Koe mau tamai koe uke awhio I langi. Whawhita e mau mo ui e haua koe ni ka koe whakakoloa, ai mea ofa fungan, mea ofa mahu inga koe maana wai mo ui, pia la wai ke mau whekite ngaki I he ngalua pe I he haua koe. Mau whawhita I pe I he ngahi tāpuaki, me ngahi lelei koe whakakoloa ki mau tolu, ho I whanongo pe he whoke siasi, ma e kau ngā whanonga. I lo whapapau he mau mo ui, o ku ia e whaingata, o ku ne a fuhia ho mau mamani, ka e whawhita I pe, o ku ke ie a pe ho pure e ksiova, ke I whakakakato pe a whaitotonu pe, a ho aro o wha, ke mau lawe mo nua I e houa koe. Mau rea whataha pe mo e punake, e sāme ko mau whanongoa. Neongo pe fe o tua, haki tulu tā, ke whonuai haipu pe a whonuai a o seni. Kau mau whaktai o tua koe whakawhainga maari, ke mau kau pe neongo,
ai tō hake mo tō lulunga e whakawhia ngai i he taimila. Kau mau ilo tua kei turi mui peho o whai a dek mau tōru. Koe koloa wholofola ko mau mawai mo ia o tua. Mau korea pe lau maare maanioni ke le whawhonu ki mau tōru. Pe tuke hoko pe mau mo ui. Ke hange koe talanoa whakaofo mo talanoa whakatoa loto e tamai o eike a Fiona. A ue kohono ngahi hui. Kei whonu pe he maalohi a Fiona. Tumua ke hoko mau mo ui o tua ke whakafou atua ia e ofa a Fiona. Hange koe ako ko mau whai he wike koe ni. Ke whakamo ui ai si angai lau maari e koe ngā ko pule anga. Whai tāpe kina mai, si kau ho e whanongo e aha koe. Tuku po ke hoko pōpua ki koni o tua ka mea e tene hanga whotu mau ki mau tolu. Ke whakamalohi ai e mau tui ke a Fiona lolo tonga e ngai taimi whainga tāpe hengi. Tau kau mko e whanonga anga o e ngai hoa o au tapu. Kai oa rewa ko mau ikuna. Whakakato mai e lotu pia mo e hu i he hoa tā koe ni o tua. Pa behe te mau whie maari e keresi. Tau e ko si Isu Kraisi. O whalahe ai o tua koe tamai. Lau maare maanion ha ere mai pa ke whakawhonua e mau mo ui. Pea oa nā hiki kai whai pota ngata. Amen. Amen. Rofta i eiki e whakakoloa. Pea tau lawenga monua e whainga maari o tau whanongoa no e ofa. O hono whakaho ata mai e ne tamai o eiki e pāmamena. Malo atu e teuteu pe whamalo hono talaki o e tau pōpua ki. Tau whatawange peu, tau inasta tau mo ki nau tolu kotoa peu ku whanongo mai he o pe. Ki he tanu maki whakalau maari o e pōmpong koini mono whakola o tau lau maari. Pe tawange whaitapuina koe eki e fua whatongia o ngā hingau e ke whahoko e mawakanga. Kore mo ke u to e whakamarumalo pe ngai tala whatapu kai whakawatu e whakamalo o loto hounga. Ke mo tolu kotoa peu ku wangi mo ngai whimo kina ke kehe o mo whanongoa ai tau polo kalama, whakalau maari e pe mo siasi aho fitu tonga o Aotearoa i he pongpong koe. Waki whamalo ko whamalo pe ke otua, ke i omi whainga maari e ke tau kaunga kau whakataha i ono whakahoko ngai polo kalamani. Whafunga te whakamalo lo tohonga moni ki amalani, pe mo polo kalama tau whanau, uma a Hola, mo polo kalama tau kautaragou, kau hiwa ai New Hulu family, whafika i eki, ono ngā ki mo tolu, pe kau hiwa a noma pe mo pohiwa i whai whatongia he aha koe. Kau tangata pe mo le soni pe he ke tau malanga o e ahoni. Kore pe ke hanga e kio ngā ue aki ai ngai whakafotunga wa whakamonu mo whakakoloa ai e Pelikani u tau whai pe me taimi kita. Kamon more whatonga i ko whakamanatu atu pe e tu watu he la he taimini e whakamanatu e tau ngahi mea ofa mo tau ngahi whei laulau ke manatu i pe na ngalo. Ke kai ngalotu ai akauni o ku aveki ai ho whilau pe mo o vahe hongo fulu. Watonga ngai, ko e taimi koe ku ke whakahuai ho se ni ti ke akauni, ke teksi leo ke tahu paanga o vahe ke ai ke anga o fuaki. Ko e whikai nei tahu akauni, o ku tuku atu he screen he taimini, screenshot di ia, ke tau hi maku, ko e uhi ko e tau ngahi ngāu, mo whakawhea ngai ko e hoko atu. Ko e tuu e tau ngahi polo kalama ki he wikeni e ke tuu ta tau pe. Ko e whakao sāpate, e whakahoko atu e whai whikau, sione kalamuala ai whiawhi e ono. E tau whoki pe ke hoko atu e tau ngahi polo kalama whakau wike, o a oi pe ke wikau. Whatonga yangi e whoki o rewo roua he pō a pongpongi, ka o kei whakangata pe whiohi ke toko hongo fulu, tu ke pe putu. E toki whakahoko atu e ngai whanongonongo whakatatau pe e mo tutu nea pureanga. Ka kono whakatoa, o mau hao whalahe toki mo tolu, o mea mai ke tau polo kalama. Ta wangi o tua mafi, ke ni hanga tāpu kina ki mo tolu, e hoko atu koe ni. Malo au pito, ai tau kau whataha e aho ni pa mo mao Sabbath e rei.